3p MPP no ya na empna na te front row no mu din komo no mo sere se ne yire tim di a game senche se bed no dos school fees in komo no ko homa bi eteka mu komo no eno di no ya na mema no omo teka mu na se bema no nim amuna kakra bia na che se Mrs Nankasa na etika mu asofra kada tiamu akwata na bisi aka fanta from bema no adigade abakade kumasi dwom we ye Sompa Asem Mpe Nipa no so obo pound sima aduenu ebaako Sompa 93.1 yedi atwago ewo Sompa TV ne so wakoduma samo wi afidie Emma Tromo bedie kopa bibidi Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans or sikofans ideas na yeni chenku a yadi atumpan ekire ye kasa ase enya asam ketua ye obi ka kire asanteman ye obi kire asanteman ewiasema nyina ase Sompa Asem Mpe Nipa eye enya asam ketua na ye ba ye no mfie mienu na ye gusu a ye koduro yi na ye de ya beben no ketecho be ma ne kan ye ayesa aboa sono wa hagya bebre e de aguba bi enya asam ketua no so ba paon sima aduenu emienu ewo Sompa den duam ha na ene bosome no epem no ne de toso mienu ene 2nd July 2024 Krupo Twedia Pobasa ya dokutwa nso ane nanka nso wono ene boss ada wei Timo Day Newsum Saprensiames seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yahwehwe awurade ene ne tene kane na dia ka nyinara oso de beka ye ho ewo dwumadi we so enya asem keto akora womuna samwa wagina adwa saa ene ohene yire mame yaboa akua asuama bronya waya abrewati abetene ka ewo dwumadi we eso the nation sank of Alumba wagina adwa saa ena kokosachi Fletcher wone Kwantabisa Isaac yenya kwata so antwamani na so wa ena yebegina chief producer no said osi ke kana nyoma bom no ena wanya bia to aposo na yebetu resre ene abasa ne yede ama wiase manyina ne asuamu ade badika ka kire wiase nyina se ye yo tententu na bafo ye babo ye ntabamu ye namsoro ye sai enam fom enya asem keto wo dwumadi we so aha na abetem panisem aha na abetem komode aha na futusem ye de be ma no aso atimi de bia bokotodwem na watumi ede abowo bra na ye ko MC a ososo a Kevin Oyata ne Azuka omoda wuruma na social media handles Facebook and YouTube and Twitter ni nada ye ne nam so ye di atwago subscribe share afufro hebi wo tie bi emfa free ho na wo ko Sompa TV studios so a ekwo ba jesi sempremu bema adawuruma na ye di atwago ewo TV no so no David so ebon ho adwuma enya asem keto ka kire wo bi omnyina ka ho na eso kofro bofu mpa bema asu keto am yipabre na Asei Aboagye Oforisuo ni tin Oforisuo menam tie adwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so na enanwumre yi medical ka chese ka kire obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no omo aba no ma ba no so a omo aba no vim enya asem keto a enanwumre we kra asem o asem kasio asem papa omra sam obi bia bakode Oforisuo be ma Nyankopɔn do ma ye hye ho nyame ahwe so okay wode ye kwa no se last wode ye twa abosom nsu wode ye kɔ itutu kwan ye nam de tekam ye bonsa ho ye ne atikreta ene timbaka ye hyansa mafo ye hya baifo ni nya Nyankopɔn ahwe so saa na migidi ye se wahwe obi anso ohwe so na this week nso minim se ode ye bɛkɔ Oforisuo ho se ye ba wiase no achew oh yes achepa na wohwe wo mo anu mu sanye ene yebusa se bi wo henfa yenso mbo nchen wo mu okay ti bebusa se obi a wote ase bi ane wo de se Nyankopɔn de wo ye nti na wo da so te ase no Oforisuo na wo ka asem bi eni kan chia ya tiefo ne ye fans omo hwe yen Oforisuo de bi amekam si radio stations na doso obi bie ne de ankoyi so te ase nti se wo bie wo de besi ne ye ba se ne fie mienu asem na wo kan besi ne since ye papa jai mu koye
ya gina na so sa beto sa me ne Oforisuo ya de a ekuma bo akokosechi no se to ade ne ntirimu anka wawu dadadada kopon ne adi ne iti ye ne ya na edume bi ho no ma ya na ehwede nyame aye ne a ya na ebo ya dwene ye nti ase so na ya tiefo ne ye mpanifo a o ma bodwe ya baba onim se agya S5 nyame ya adoma memendai bukanche memendai ena ne papa u kata na chi kra S5 bukanchi na ye nyina betima ko ne akwa nyina bonsunso ono so ya wa me anya we nso awie no nso ne maame tim nto Oforisuo ye na ni nyina na koye sikasem so Oforisuo me ka ma sembiasem wi me se nyankopon o ma me nya sika na mani anti anka mempe Osei nyame o ma me nya sika pa ena mani anti setamwa setam no ani anti ena me yetete kwa anka mempe adenti Oforisuo hwe se nyankopon ba ma nya sika tam na sebi mi hunu ho asisi na sebi mpleduasa efie nye na msola me na mabonte na sebe me chutu achim na me bet ho apopo efie nkora ne wo fie me nhwe wo mo me nwa ma mo nya me bone bia me ofase fo nya bone bia na me sika me de twa manso di nkwase asem tete kwa na ho tu fa na me ho tu fa Oforisuo ka me peda enu ntina King Solomon o ka se mo se rade ma me nya sika bebre ma so le anti short ya na ma ha short ya se na madwen mfiri so enu ti de bia me ka se kakra bia nyankopon de adom e bia de nyame ase anokwasem Oforisuo de nyame ase because sebe se obi anya sika na no nwi wonche wo de dia ne bia yem na sebe natali kakraka na se ne hu tufa di sika nso tam to Oforisuo be kwa busua bi mu no na obi wo fie ho na kakra wonyan ne kwense ne wo chema ne so ofasefo so enti bibisi ne opiepe ne yakwaje ne bag obi so wo sika tam wadi abro oba nkura ne kura hwe no eno ne atete kwa sika na America so no kwan na eba no iti ya basre me mafutu sama na me den we ente wote pof no iti so obi wo sika na sa ne sika no wonfa nya ne hu ye obehu obi wo sika tam atare paponto bi nche obi anya sika tam umi adwuma bia na obi aye bi na aka se yete ese be ye papa ye nwua ye bi bia beje foster wonya ne sika na nko ndo nim tam ye sako nim tam ye pa ezo odwini pa ho ababie adwuma na yenya bi ye enu nti so obi wo sika na wan onim ne ho asiesie otwa wan ho tu faafa ne dress mu nye sebi mpredwasa ne wo fasefo gufie obi anya ne bone so so nhwe omo ne nwua ma ne gufie so mfi omo a Oforisuo tete kwa sika okay eno ye tete kwa sika eno ti yemfa kwanya we so na yemfa nchia Dr. Blessed Foster ono na dawroma ene yeti babie waye dupon kese yeti ase na yeje mfre nyame fa nchira no sa kwa we so na yenchia 21st clinic for ewo Ghana fana babia yennuane wo mo so bo adwuma enya asem ketwa ne nesi sa ka babia bokode Oforisuo be mewrade ayade ode nanso ache ketema da bodwem moje di afusane ya kanche ayebia fo ne se yedanase na ne yenkwa na ya yedanase yedase so na yedama ye yennuanom a Syria college adabiara da omfiri dwumadi so oba ade ho a wo monkum ne nifa so ya sponsor so sa radin shom no nkan mo na afi so ya kachi obi afi no peso obo na dwaton de ho dahuru se Sompa Asem Mpe Nipa is trending o de fa ha ne obo dahuru niema ebe ko tote e de amaw Oforisuo try say just say so chia munyina no de bi buy okay so chia muntino just say joso radin yankopon shan we obi an onya ne kase na afi so no me am senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabo mutie dumadie Doom Bishop Reed Condosman baby obi onu so tie dumadie radin yankopon onhira one ne bakwamana na me ma me anita hote baby obi radin yankopon onhira ne nya ne kase go so man na akwase bosom pray tie dumadie afi yewura opimso tumfo se tu ne nkwaso na meni akwase ademfo aso obedi akọ me chia na kwaso nkoso man ka senior brother Yabo esia manso so baby obi a Oforisuo enimje urade ayade dodo obekoso so akora ya maniema akotote ede amaye enimje na kakra be ka ma afina kwa wie no be me asere obe surprise yenso ya brabo bi na bibia timi atoto yi Oforisuo ni amso me kan nyina ne se yakoku kan ne mempe enna me yenso so bobo life nso na mini kaplen so mempe me de bia me pe ni se opon me life nyina chi urade first kan kan Yampa
ale bene de nka ho odi ngomo kora mfa wo intimidate mesre no a sikani atete kwa amempe ana premier ni ahia no so mempe nto first camera na ye mobile no enkoye ni bi ankoto Kwaguze me say kinsolo mo ka say mani nya sika bebre emroso etiwu de ni nya sa kwa tina me ka cho say tina me ka say me say kokwe me ma dwena me time na wuram timi so me de kire no be ka me ye den me kire say Solomon na bompa esa ye mobi firi say na ja David Gold anu wajagu ho no tini wo ka cho so say na bresu mo nsa mani sika pi no angoga se njago ni se gudem ba ya so de nyamia ya se Gold no grani tu ade Wagu ma menka sem chechesi a woti chechesi yi wo star ya wo mu no obi nso nya waye nya obi onyam ya na short ase anti na me nso meka se sika bebrebe me menya sika be me tete kwa de me pe okay we no ya fanto da ya wada ya bebe sika so ya wada de mo abobo eyema kono papa okay ya fanti akase enkoma agya wiase Yesu dia Asem wiase no da bia meta kan se sa papa we yenya so mienu ka wono miensa wa asantema pompotem wa nkomba ya de na senior contractor ko Job de wo ya asantema mpo no mani so na ne ka asise di atentwe kwa isu ani utu anwea no de yema mpo kwa no ebeda na se papa abroti bibia boko de ofoso nyankopon adaroma na anke ko Job enye mampon ekwankwan no ye ohwe ofo ase kokobin so a wa makwan na dem ro fa ma de hye wo ho no wono mani agepenti ye mo na baso o sa akwan no so na ye mfa ya konsem so ma me ankasam so ni aba ma efrato na abonso e wo sawia enti ye ma oyoko abusia sewu ahene ne na naba mu hene mu nyina me papa usumu nyina mu nyina ya akone hyede nyina omunue na yensu yenue bi ofoso be ma ne ma nana we de nye moto ne bon kokko sechi wo fa na moto bo no we aja bi wo fa ase na ono so etine wo fa no sesi an nti ofoso ejan so yemfa ya konsuma no enche na yiye no so abaso na abonsu ohonzo so ne maame so efra 20 ye chia ye tiefo ne ya hwefo nya no foso be ma memeni omra samoa ya dwobenya sika ho furuban na wontimi nya hwe so nsama ebusua de na ye hyedan hu sika ban a wanya no ne faso bi e wo so nti no foso be ma se wonya ahosiesie kakra wani ti a enye sa atade mu na asem ne ye kan obu o hwa ne ntade mienu pe but o hye ne o kyenya me ya adom a obesi de o hye ye ne no na wa hye foforo no eno ne ahosiesie na ye ka no sika ni bi o hwa o hye boxer ba ko pe be se bo so me na da so hye no wono a wonro ne ye ko kan so a no o sa be kyena wi wo fie wonti o so be ma sika de ye na mom sika sa obenya sika mara bro so na ahofa bu na didi enuane bi basa bi ne ayinde o so be ma kam wani nte okay daya wada yebeka sika asem daya wada yebeka sika asem orofo yafutu semu ene yede ebre wo no emu ohwam na meka kire wo se enipa bi abehia ni bi ahwe ni yie enipa bi abehia na brabom bi ahwe ni yie enipa bi a wobehia na brabom se ya afurusane wa brabom meka kire wo se hwe ni yie pa na nipa bi wo a emmo bi a wode bema wo papa bi a wo beye wo no ehiransem bi obepu agusuo no orofo se wanhwe ne yi a tam wo bekro no na ka wo pe no na wabusa na sembi kura na de afaso de abobra aruti kwadwofo so nwum bi oboye wo se agida bi aduro a beduru babi no na mo peme na nsumu hume saa ne ye nipa orafo aboa ponkyerani wonim ensuom wahodo onim se wotonso hie mu obonse nsuo hie ni nsuo nwunu ni nsuo nwunu na fa ko Nyankopon bo aponkyerani se wona eye nsuom eno ti saa bere ye nsuo toto di aponkyerani nim nsuo ho faso pa ni musa se pesia na ne ho akyere no orafo suahunu be na yensua de afiri saade wem akoye se nipa dasani sawne ne te ho na wo boa wa wanhwe ya unhu da biada so ni wo yire ana wukunu wo ho awade ne koso toten
kasa bi eba ya ma wade na gu be ma na gya wo hokọ eduru ba bi adwuma bi a wo ye no kasa ketua bi eba ya mutu so wajai eduru ba bi yonko bi anu oboa wo abrabomu no kasa bi kakra bi eba wo ne ntemte na ka wo mu afiri ho na eba yemusa se sabre ya wako ye no de ne hu hia wa abrabomu no de na wo sansuo ma wonom no de ofiri suku ba na woro wata ade gu no so a sabre wagya wo hokọ asamado no afei na behu ne so mfaso eno tie kan ti odede bi se enipa bi a wo behia no wiase abrabomu wo bra kontro we mu no wodofo krokro no na tinini na debita bi no Mesofo panibia no akire me history e was St. Hubert Seminary. Father Teresa Paul, nyame fa ne kransie ye. Na asem a wokan ye a adama koma so woni se, wose malima hakotani bedadamu ekutana. Mountains do not meet but people do. Semi ponhia na nipa ta hia de a. Eno betime hia unwia e wo soame ha, wo kira wo behia no kagetia. Adia tia betumi ahia no nkramam uhia no go so ebeduru ba bi kura mutwa bosompo betumi ahia no America mem enipa hia enunti na sofopani e ka asasem wi enipa bia oni ni behia bia hweniye no ayoboafo sabre wani ni wokro sabre ntokwa bia ba ye wampa na chowoko sabre awade no wajai wokọ wagya nkoda no kura so aboso Sakaudi ni ekrokro noa kama mama wie sa tebia wem nipa no woboa wo wokoye no enne yede asem to wo so no yede ko police station no hwan na edi wakire eno ti masem ameka kire odede bi na anwumre se kropo twedi ampo bo ni wiase enipa wo wiase ye mienu pe oba na bema Enuti asem America ne se nipa bia obehia ne bia no yeninini yenkrokro no yenye ne yie ewo yenwuma so yenye ne yie ewo yedwa so yenye ne yie ewo fia yatimu ye mantemo na debidabi no ne ho ebetumi ahia amawo senye ne ena ne ho behia mo a wochina ne ho betumi ahia ede amawo enti ya yenni nipani eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna Samoa Oforisuo dasi yanchi ati for Mr. Saka baby obia ke do gas papa fi baby obia Michelle baby na Michelle Wibo national Kojo space baby obia Kojo na de meso Michelle bi we mebo akutia bia ana yenwe ya wo G runabout nana one meboa nana one won kransa ya church obi bia because ya no mama ye ne original Nigeria ya church obi bia na menchia nana K eye bepo so mine na bo amakwa bi na yemfo ne kese ba kopa nana K Oforisuo ene some now de bano Asafo Moonlight ni Peter maybe I will be answer chiao Oforisuo so on say e bia ye kan afidie se ese nipa nye ba otwumuta nipa so nti na yedai nipa wo ho dume bia nipa bia fasa no ma no ti atu ni tim se ese nipa nye onso nko a otena nye yi nti na obey ne dai mu the way a isi ye nipa Oforisuo se hu sa de na ye wo nipa bi wo ho a na nampadu bonwum bi o se ni nsan hwansa ye wo nipa bi wa de wo te na bonten no ebia woni ni nsan hwe ampo ye wo banje nye wo ho ne wo banje ye wo ho ye wo bayira ye wo ho ene wo bayira enye wo ho ye wo no ma ne wo mienu wo mahodo bebre ene tu ka se wo kan nyina bom se nipa nye enti wo ye nipa yakayaka de a ene na wonti wiase Oforisuo edumbe bia numre na me ne sister bi di nkomo na mbusa nse ada no nko ate no nware because on power de ho wo se de bema bi mi kunu ye de bema bia ya kire menti na mbusa nse de ade a wo se me ton mema ho no ma na wafa wo bia wo teteme enti obi ba me ho ne se wo to ade a na nipa kro na fafo wa frɛ no enti bema ne ye saa masabe ne no ma bebi o ton ne no ma no ho na oyi ne no ma begu ye twaw
But last minute, Berman who say, why mistake enough? I chopper. Was a meme so do I me? Berman who say, Obano, Wakosu and Swansa. Obana Koy and who say no. Sani pa minyan in the Nanko your bar or Babuami. Of us, when Nipa been in the Pabia Sama, and then Nipa Bia Shromo and my neck or Madrid one more Makocha from Obia Jun will be home. I am the mistake if you are Nipa bi onya no onyi nipa bi oba wakomofo so onyi nyankopon na nso nyankopon so woni mu debi akata chobe maka wo se yese Ghana fo manye yese Ghana fo manye na nso twumu tan ye wo Ghana ni ba wo ye wo yese nipa nye nso twumu tan nipa na wo pam no wanwo ne yentra ebi mu nim nipa ye ofo so ho anomakora ento na bo ebi a no friduduom ye won krofo bi ho mu ni nipa bi atratra nanso asetra ni mu no nipa no nanka onye saa nanso kasa ye efi ya no mu ye no mu kosa nipa no no ofoso du me bi a ye na etan woni bisa kasa ma nipa soro obi ni obi ba nete including bi ani nwia pa ba ukwe de we osi treaty na ofoso etimi makora soro ebro timi makora soro ade bia na ebro so na ye bad etu timi nyina nka sebi ebeka se futu se me yetui wo begina wo se yesi nipa nye enti nipa betete nipa yabuhwe mu krampo ne sebi ye kumasia ene ya santimamu ade de we ye ukọ baabi wo bi si chiti wo bi bad no voso but unim dakura wo be hia nipa no baabi obi wo hon ma sebi prejudice ni nwia ma enimade wayo mo basa enne yade e bo no enkura ne maame na afọ so anakura na kwa doctor yes fa ne ko doctor so mesi o ko no onim se ni nwia ne ba no ene wo ko no woduru ohu no eh me bani o wan tre no wanhwe because of no onim se wa fan sentuma gubi ene ye kasa asem a che nipa da sane bia se hu anomakora ento ne bo de bia no friduduom entete nipa hu de way obehye nipa fa ye nim nipa ye de enko kan se ya taama ne akoso ataama de chese ye enko ye ofie ni sika de a wan kasa ne ye nye wuye nanso sankrofo no ene kwaye buo bi a ne ye hie atwitwa ho totwene ye eduru me be se abo ne enko famra emesha ne ye de sha ye de fu ni sha ye nye ye chese half okay de be sre tiefo mu tie ye nkaka ebenya de amamo no se hu de we si ye nipa na wunnim ba bi kura sa nipa na woto no twene no wobekwa kohia ne moa ofoso medase okay abrewatia ofoso be ma medase na machia yetiefo ne yahwefo enyina dana we enye nwanwa enipa bia sa ade be na ya na wo huhu faso ansa wana boss anyo nipa da se nie ade be na wompe o mese wompe enti wo free ne nse wi a afen na no obehu say yes say ma hre ma de kese bi. You might never know what you have until you have lost it, and I say well lose this at the corner and what one some na sanom say say ma me yebo asiama na me ne te say wo yiri say na wo ye paawo say na nana yebo asiama be ma pa na me jeja no ya mama akroma ba be ho ne kwei ofo so be ma ye tia what they are saying pepi na no ye ni nso de ye wo empanyi se wade ketu akita won sa wa mo ani anso a wo hwere wade kese enema bi wo ho aye fa de tra wa ablabom me ne omuna samoa enetie me ne omuna samoa enada bia yete dan krom office ena me sanel betre studio ha senom me ne na frifida da mu a ne aba ha senum nte no omuna samoa akoye se me de na nima yesa akwada me kasa de ho anyhow but ebeto brebi no wa free me nsa kwa wie na fe na bia asem we said de nko omuna samoa ha senum a enso bia no ha se na me value no sa wo hwe Matthew asempati du miensa nchemu aduonu mu nso na Yesu Kristo kan wo se wodifo bia ni ho wani monyam woni kurom ye wo asofo akuku dam ya wonom de daya no e wo ye nsafo mu ye wo edifo ye wo empanyimfo elders Yakobon yi wonom e de ama ye ya eto de den e wo ablabo mu a na sa setene mu a won betimi atwitwaje ye kwa ba kwa na asemienu so e wo mpaibom obo ho woni apostle pa ena anya akwanya no ne tie asore dan mu e bi kura pa make say baby apostle ne tie ene baby a ono ne tie no enye ekwan na bi
enti omu apostle no but apostle no sorry na se wotu ne na akogina baabi ana se wodru krofofo so aye so no wo soro awamwade ne nsenkyere ne ya woye no enya asem ketwa mamencha Reverend Frank Osei Victory Charismatic Chapel International papa baabi awo bia no ncha kese enkomawo ye wo mpanyimfo awodo ya woda ya no wasafomo ye wo mako maamefo ya wotimi kyerɛkyerɛ ye na so no eya ye ni nso wonom gise bia wafiri wa akwa baabi anase akwa wohiehie mo firi yensa kɔ ansa ne ye de obo ni dia edai ayete ade we de minya yanka mesape ye nyan sɛ suba no eya ntimi mo aye ofo so be ma yeti wa yeti we ye ne enkwada no binum na titi fie obi wo ho a woni akwada bi na esua adwuma na se wo kyerɛ na adwuma ye ne nkwada na ye titi fie omo boa ye adwuma mu ne ye fie ye nkwada mu ntete ne ade ye ne security for na tie wo ye adwuma mu ne ye fie mu enso ye value wo mu ye mfa wo mu nya hwe woni ama ya wo ye ma ye ne krampo no ye ne nso na da security na na se watchman ni ho no eda na obehu sa akronfo renfo beto ahya wo so o se fie ra bia na ni nso security no anasa watchman no officer watchman de wonye nipa bia anu opamo no de ya ne bakan kaka wan fi no adana na juwa wo ko ye na adana no akronfo renfo beto hye wonum so se na watchman yi na ebo abusua ni nyina ho ban make us na house help na wona netie no ebia ni sunsum na akata wo ma no so wo kwan bi so ebia ne ni yo bia wo ya no enu na ebia wo ma no efa de papa bi di afri mu fi se maami a wotifie wo dress kra no ene wadua ne no akra mpo no enye house help ya ono ene si ukunu niema wono ena wompa ekra po bedsheet esa so na se blanket kra no wo sesi ma wo wono kro ya ne sa tete wo ma ede ma wo wasa de nkwada na kosko sa be ye aduane enema bia wo fie obia no wo yenso no ye mu no adan ya wo ye bed ana so ye house help eso ada kwada ne be firi wo nchen no afa wo koja de ne ja show kakra bia na se wo su aduane se nso che kakra gu ho a afa no be ye ji hye je no wo sa kwada no se na no ho wo mfaso sa kwada na me kire na dwuma na wo so mu kakra wo hu adwuma no so wa ampo na ho anko ana wo po na ho kurapo no wasa ba se wo bebo madwuma esanse bia wonya baabi nkwa no take advantage se woni baabi akọ afa sika kura obepamade e beba no akwada na apama ye ho adwuma nyina wo mma ne kapreba ye ka cho se sesa wadwen na wiase wo we no sa wo woni soketo aya wobo na ede niema pii ya ye faso de e na bebre wa bla bonto fo so be ma media ya me wo ede matiefo ni wonu mu nsom na ade bi e ben ye no ye hwan kura ne obi ya ade bi ma ye ne a ye ma ye ni nso na obi ben ye nso ye ma ye ni nso se di pakro no anhwe ye na nipa ne be kwa wie afa na se o me pa cho odo me sonfo so ma ye nyina fa che me nipa na bia na ahodo nyina afri ni mo won ti ase emfa ma no akodi obi nsem nti yenye na yensu nyansa se bia so se bia ku se be ya ya setre mu so niam betimi akoye dia ma ye medase okay the nation's uncle of Alumba Oforisuo be ma ye nim ba bi kura ye be hia wo bia brabo mu bie mu nti enu nti na kokobo ya ba se ye hunu nipa ye Lebanese bi betena Ghana na obae no company kase the company adwuma ye mu no obefa manager na obefa masinya na masinja no na yesuma na adwuma ko busa we ko fa we bra ko ye we bra nti eboa pa ma managers ne nkofo o mu free se o mu dia mo position ye no se o mu soma papa ya ya fa ne se masinya ya o mu tie ne se de o mu pe onu anim se ade da ne hona no go betima fa ba we ye masinya nti e wo so ne kotam onim se papa zu betima wo ne ba be ko so mo de ye na ma papa di na ho brase ne o mo nante ya ne o mbeka bia o papa no akoto aduane keka abra kwa banane na teri ya nisha because ajiwe no ye di dipanyini ya temu a because in the name of say oyemasinya nonipa ye na akofa nkomo bi se ya ba o so ye papa isa se na adwuma wura de banis ni woto no he papa na ho brase no he ni di papa etimi ya adwuma ma ne yanka na adwuma wo hunu se o ana na ho keka no akofa sel ne banis ni ba o he na CCTV camera na wo hwe no wo hunu ne e koso na okoso yesa ne onso mo etimi duru bire bi mo no mpeso mko omukurum mo hwe ne ma wo company ni mu a ontimi mfa nko okaso wo ton kra se na obi benya de ama no de kana koma se a na bra ne ya bobia ade na akura ye wo ye good mean surprise no indi o ha no ofre no masinya no no so wo pe 50 million 5000 e de ayade obenya bia man no no si etua ne ka 4 million no papa ni nidi
the be aggressive Osei whisker ni tu na tantan nanso no pe bibia ye no sa tam de ma adwuma wura ya won ne wo sika nyina se na papa na efe so won ne nam na ni da ho pon so obre no wase nya na ni da ho to ba dun se 4 million nam de ma akwa ye da na mimi pe 50 million otimi mambi eni akwa se me de madwuma yi gya no a me kwa aba mpo no se mi twam na me ho ache na me fa obetima ye bibi ana ofre no se ni enti oji sika na ni wonye ordinary e ma no ba no ohwe na adwene kura no pon na ho brase nyina o se ekoni krumo de company ni nyina ama no ofoso hunu nipa ya mekan ahana kakra yi na hye afa de masi nyane ya soma na adwuma mu no afa de wabe ya adwuma wura enti manager na woteatea no they say o yere de ha o ye na kora enti say no no betena na no na office ya soma nti na office bire bi na ne da emo nti me ya oso boss da nti ukan ya opa kire no security na ogina pono na no wotea ne se na ndwie bie pono kakra ma me ya wo kan no wotea ne se na ndwie made or ye aduane ma ubedi obetima poison anytime unkwahye ne nsa no unim ha we control made bosumi akatua timi so 4 million pe no ubedi na tem na take 6 months na untua ma no mi wan so anumere bi ona ye aduane bone ba ne tirima ekom de na anibere ba obetima kan wa no oduro ama ofiri wi ase kwa me nti ne ye bo kokose ye hunu nipa ye etomre bi ato boss sam tokune etomre bi ato me na mbi ka ba ye me ye hwan no tokune ne busa ho se de mi treat mi nuan yi etira bi se bra bokko dane a obendai ebebi na me de kwaku di adanse me kwaku hia fie no ho a no wo de ba bi nku na mo mba bi nku kwaku tim betena machi no wo hwe se de adwuma mi hu nam se mi nua ba me nchen mi nua ba ku firi akura ase aba abesa no wasra no wo de ko ekọ na mba ye wona ya Asem Mpe Nipa boss sa abre no mi fili boss no ba na ma yesu ya no ofina yi so abetena he de mi am mpamo no angenne hunu nipa ye you don't know where you meet the person again ndi hunu se de obesini nipa na dinsa wo so emfa kakra kura wo mostu hu nkafo nje nipa emfa wo fipa bi a wasi miniman bi a wasi fie na abrowa poso na nte no abre no atena ne wo achi varanda keto aye ne we no wato no wahwie nsu ato aguzu za maame ne nsole ompese ye tenetena ha oni nipa ye oni se wi ase be yesa ne wura fi se ye to bibi atwenje o sika nyina wu a nipa na betamu se ye de ukosi amena mu a ye dimfa machine fa won sha amena me nipa na be so mu ye hunu nipa ye mu bitiri mo ye mu bi ye afiri boss ye mu bi ye ahomaso kire ye hu wi ase a ase ye wu a ye mpro ase ye de be dida ye wiem ase ye unique bi a ye so nipa bi mada because talent bi kura no ye nyina ye ka so fa de onim nyansa nunti obi ye kwasea ye nye nipa sa hunu nipa ye etena ubetima tofom kan kwanhia wo wi ase stroke ya de wo wi ase ne adidi na tem no be ko no ye heba doctor no na se stroke nenso tama no start na mfa ye ndi na na ye nsem training a wo so che no ebedu so yare ye beba no na afa no no so ye doctor panyini wo Ghana stroke ayale hwede ye won na esa ye do be kwa kodu na nimo obozu ye hunu nipa ye ka se ye ka kwati adi ni suo ne nsem bebire ne beba uhia nipa hunu ne ye na wonnim kina ba bia be hia ne biom ene ne yebetuma firi ne nchen aba won nchen okay na emre bi Frank Taylor ka se bia be siu de ne so se obi eye na yakayaka de bi wo Fox FM na brantie no free ho no o pa adwuma foforo na ye fa nipa wo adwuma nim ye ko grant interview na adwuma so ye Frank Taylor dia brantie ni hunu a ni bo Frank Taylor or sorry no se tenase o fa na adwuma te o si nipa ye orofo ye kan kiro bi se ebo adansifo to twene ye no debi ehun bi hia ye furu ye sane no ye ni nipa na ebu nsa ho ye hu se di bi se ye nipa a shebre se safo no on ye wurade 055131 0551 31 0548 31 0548 31 hello Oforisuo benei yey media me tongra na dream Mr. Enoch aka Nana One ba kupa Mr. Enoch etio Oboso be ma ye anra manager pa na nipa bia uhu nipa ya eboa o me hwe Sompa mujuma die
Sompa 90.7, Sompa 98.9, and Sompa 93.1. Just a super agent chapter. Mamma was a conya with Menchia, Dr. Bredet Festa. Unipaye, and then I'm a name the best master of the Sompa. I got credit in one of the you at the top of the arm of the bay. Now, so let's not for a business, but that is the Unipaye of the Yasonazo. Into a BBL one chain, the Jumam. Sorry, of course, when you share Sunday, the mini pie back, or Sunday. You need any person to see. I want to Nentale Semunia, Nempawa Semunia. I saw 4 million, I saw them paying 4 million. So that program friendly papa at all. The 50 cities will not pass it. I want to have a change canoe. They be tight in the edge. The Unipie and Abuam in Sompa, as soon as the the pain of my cry. Okay, hello. My Joe's were Brukatachi. And the Jina Kakra, Jina Yeka down. Mahuna Jina Yeka down. The chairman is not enough to tell you that the other avenue, I need to be somewhere. So you need to catch it and like that. I don't know what's running here. I show someone in China, whatever I'm going to happen. And the woman goes to that. So you have to do it. So you need to come to the Okay, hello. Hello, Fo. Yeah, baby, I'm free. Yeah, I still make a selfie selling is KGG. Okay. You for where the Mefa Quanyas Namachia, Machi Fone, Sabri, Mama J, a bra muti Sompa TV na. Nekwaso. For and there, my foot is a mamma de buy a damufua. Na Yami in Sham. Sa mutim ya more on the need say Yame to me some nan the DTV station. Message the first time na someone Yanama be a Madia. My message say mutim edo, mutimudo, Yanko Ponko no Sham, no mamma, I bring Yamudia to some. Never Quanyas no match ya. If we are sure said Dr. Bema or the Aqua Simples are. Oh no, Sompa and Eddie on Asem Mpe Nipa. 来电号码05。 Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. In a place in Jaboso. Okay. Get you. What's your to say? Come on, pa. Of a lumba, my dinner chair free, done where TV. Apano, Ujini, Naso, Azimudo. Sansuna, Nanaso, Nanayo, or Casa, number who, we didn't know come there. Hey. I pick up for your pick up your phone in San Juma. I also the Okada correction. I Pentecost or so food that's my can say. You call a sorry, you told Tatine offend. And I had the conquer into say, wow, what would Timono Jai? Now your cause sorry, your cause sorry, and say, I saw the discount at the door kind. When I would be yo, no, now be a meba, no, be our better question. Or to Makora John at Tontos, meba, oh, we base, animally, the way as a papa. And the first, my food is a number idea. A do, the young cono, the machia, the night, or the night, and the Parazempa. Some is company in the Condia. For Bonia, who I'm compared. Kwaku. Baby, you're from 4 Bonnet, who you know. I didn't any young way. I didn't any young way. I have my contact machine. One son can for barefoot the mom was an know. Uqua can't hear you, I can't think of Chomuko, I can't take any selection. Would you one was an mobile mofram of Monkamfu be or Baba for penny move. Party.
afawo you hello Hello, good evening. my girl so ma me baby afrefre udin E dey am ma me kasa fe nzoma enyina. Ye. ye ti o ma me Ndé da ma so na ma futu. E yẹn ku bi kaye. E yam pa e se te dia hu ni kaye. E se hu ni de dia o tina ko ku. Dia o ba na papa dia o we be. E dia na o tine papa no on ya ma wo. E dia na o be bi pa ko be bi. A o ni mo bia o ho. E na nyame afa wo ma me no. Na papa no papa ya wo ye no so. E bi kwan ama o ba no. Na fe so awa ye de ba wa le foko so a. E te sa wa le fo ba ehu le ye. Na ba ma so e tu me yere ye. E te sa wu kuta wo yere. Ana so wu kuta wu. Na wa so na bo. Na wa nye ni te. Na wo fu ana sa wo yere e to nte. Na o de na na po. E di o ha da ku bi wo wa. O de sa ya won ade di na ba na ni mu. Mo se wo do ne si ni. Ibi ana so ko no de ti ni. I want to say, Anna, the year and I think you get the force on the book. If you had some master, I was to the arm of the mouth. no okay I was a Lumba, tell me, and a party member. And to the number on papa, and Yano was a man. I know your party ben no Force. you cheddar and the new for Nana Kwame no okay hello Hello. Udin baby afrefre And can just look at ye ti o panipa hello. me ti o papa Let me say, jina ye dan ho kakra oh hello Hello. baby afrefre kwajo supesi But I'm free stage. The big limbo that we have been a captain Massey of a Lumba. okay Let me let you mining company. Now, let you know a cleaner or a clean income for the winter. It is a Bonini control. And when you go, thank you because of a cleaner. I want to get many. The Bonini buy, no, for free or is at least the free driver will go through girl. We have a photo of about 18. I don't fight girl to give her. Number 2, of course, I feel girl or another money to no more. hey When you man and you go there, I feel come my girl. I feel that girl about the canoe was no more. I feel man almost 10 and will be asking us. When you it's a water cruise, we are there, and I get in the guys. Getting the trick card in the who said the okay producer see fa ba ko penka ho hello last caller Open kasi otonfo Yakopon na so kan why kan sunsun open kasi within the honorable Alhassan Baga me ka se fitufu nya be krom dodo na so friends kan bras okay ayi me oni wa be jafo na me tia mo na me tia Ebeneza wa bin jamra tufatimu kwa yeda TMP ba ko pe ayi me se me frewa ya basubodi e kasi pa ana me do ma enyi mre bra pen efutua ode amaye ena abrinya bibia no seno obi ko ahokyeremo na ebedum ntin akwan amofa so bo ani pa in fact eya na ye me ni je bebre ntimbe eya basubodi e kase ena me de mamu na me bom pan so de mamu se nyamode mutabe kan bia no nyame ma enye hyiramfa mamu wa bra pen kuni nyame nye duma bahi o bye okay ya de fra no nyina besi ha na medical ka kire wiase nyina se se ade afutu sem Asem Mpe Nipa dwumadi bebrew adwoada ekosi ni fiada so no so okoto sa aboa krama wosipata so a odofo nyon na furu yo obi na man so ade ni si ho enu nti no adwumakuo bia tawuruma ena Sompa Asem Mpe Nipa yeso etumi ede ebrew na wonya bi etie yankoni koti computer so dwedie emna sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why?
because Boris Bee's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bee's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bee's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bee's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bee's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bee's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Ade. Cinema no dutu no. Oba mi timi kura. Oso wa dutu. Ayo senior. Me dey ade adan keba product ayama mi ti de bia me na ma. No mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. Ene o say no problem there. Senior. O say dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, do ba friend dan keba tonic. Wonu ma bi o. Minum pa na say na mtu mi ni na na mtu mi down so me here be no no o chale me taibo pa sa no sia dan fight to care no so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me sia dan fight to care aboa me pa yini na from my team madam ho ti e fifi ti start to tell boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA adegede nkrato yi atu. Okay, ya kwakuyanem ye yo tetetu bafo ene ya boyen tabamu na maka kire wiasema nyina asa menam soro mesai enam fom na ne baby a mekọ no metu fa mekọ bedwomam edi asem na esi obedwomam na ne metu fa mekro eno tika kire obi no obi ka kire obi say wonko Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno ye Facebook yan subscribe yan say afufuro hwebi otie bi emfamfiri ho YouTube no so Sompa TV orofo yan subscribe yan share afufuro ntie bi na on share na omanfo no so entie bi ena me ne otatatunu o bafo ena bedwomam ena madu kikiri ma me mwakwa aba ya oba pa bibia abokọ de mpacho ejana dom ti bibia abokọ ye frɛ wo sei mpacho ye frɛ Mrs. Ade kwatin o my microphone my ma mo se frɛ wo sei mpacho ye frɛ Mrs. Ade kwatin free hin na baaye mpacho free Kumase ya jinyase Kumase high school chao okay ma misisi wakosem ne sei o hawo ne sei o dia beda Sompa Asem Mpe Nipa sei ye ne betumi aboa wo mpacho masampa ne sei eye minue kuman na chese no no so ewo Belgium ho ansa na oko Holland unue kuman ye friend sei friend Abrabadu enti no Abrabadu no
maybe a etwemu akyeye kakra na kyese na ontiapo na obae nti oba Ghana ha se no kyese wonkola mienu a kyese ogya honom nti ogya honom na obae na kyese enkola de nka ne ho nti obae na yahwe ni musa na kyese ne nti bibia nti akyire na yenua ono so wo bedwam efren Helena Osei nti ono no ma asote se kyese enkola no de omo baby a honom no adwo hoye boko ti boni bia so nka honom nti no sabe say ni hom nti no asam de sebe akwako hono ana kana sem se de tie ne se eye owura bi enene ire na kyese nkola no omaje omo ye omo no ni kuro no kyese se na busuafo ana se na ayonkofo no ebi ni womo nti omo hono ma kyese wasene tembia na oba afibia so oba kana hanum eko afibia hwan na eba video na e friend Helena no oba Ghana akọ oba na busa na wasen kola nso ye kama nti o ma ehun kola no mfoni kra ne ade nyina nti na abasa ye nua so ntia po ha se no eja se the abana se ono an kola no odwene wo mu yie pa doctor sna o mo hwe no da bia do mo kan se wa hunu kola no a ese fa se on timi nya sound man dia whatever betrance se tembia no odwen kola no yie nti e ma enua ne tia se nka o mo dran ba bi na nkola ne wo no o ma minien o ma onti wonka ada some be friend na se bibisa se even se yes se mpo no o mo ba on the o ma onti wonka o kan na tesa ai hwebuada atran wo sa ade so kwa na ekoso so yentimi transe wiase so de sabe yenyina na obi nim sa de ebesi obi a ntino na eso atranse sa yehu se yenu yeso de ekono ma doctor na wo hwe no so kra na ema na enwoma se ampa se yenu yenu so no o ma ne hu nkwala no ono ana de lecture no wo ye ya se o ma minua na ensa kan wo se ensa kan so ebe no ba afikra ni kakra ni so sadia yenti kola nan kan sa ni enti omka eminu so ema onso oni ahomka a ha dwen pa na koda ne papa wei pa chon kola ne papa de wa free mu nse ni remember ko anche bia na ono no di free mu e wo Belgium ho me pa cho Holland te se kola ne wo hefa potin me pa cho Holland na owo na mumu uso nnuana din de sei ba che friend Helena Osei na na nnuana ntimi emma nkoda no ne wo maame enni nkomokura na yeso ntimi ntiase ye ka bia temi obabia ne ka eche se onfamu papa bia mai Osei wo mo ye ne agire ti je se aya ade a se ono ye nnuana no a wono nko a na eche se enim se obetimi aka bibi akire ama abutare ma ba but se no ontimi nka bibia enhire nsese na afedi eche no no na ka se ka yempe radio fo ebi mum na yemfa asam no na wo mse de be ya asam no momoko sa broni na nkla no hono a wo mpese be hwe nanim nti no na intimate siasie yi se asam no mu ye kakra na nti se mo na mbotimi awuro mama na so far no enkoda na kodi broni bi ne yire ho a wo mo broni ne yire no mo ngoba da bi da na tie se wo mo adopt wo mo na pacho so wo na age wo msa no fine kwasi broni krom de say adoption ho na mom efri baby na wie baby akoda na maame tiase ni papa de oni ho aden no mo matete for kro ne maame ni nkomo na asam no ayenti ase no okay me nwa ba obetimi akasa kama mana konwa ntenase mo mana eja mana ntenase mame mana ntenase mama ba kasa Holland fo nyina be hu no ai me ba no ne be kwa akofo maba orofo yenko express group ya kontu seminar no na nwumire ye ne nam Holland no ne Belgium sa no express group so dia manfo ko ani eno de metumi aka tro say 100% vim ye ko Holland ye ko Belgium na nwumire ya na opeso ko Holland Belgium broni krom ba bia dia express group wasem koda wo mu Canada US UK ehfa na express group otumi fa anko ye ko akusua de ye ko wala tuasa ni apesika ba hwe abusuafo na express group obaboa pa enkom obi kwaju sika ni odabi na bazo foso aboagye kwaju sika breme meka wo mo asifom every semam yakasa abre express group say kumaso wo ha
Accra tema Isle Gontakwa di Sunyane Tamale bibia ni so wo ho orofo fama no na ko express group wo said ye beya usika entumi ko din senseme 0249000448 0249000448 express group ne man no 21st clinic of the moment wono na sciatica yade no timtu ase na ye tu sciatica yade no ase pade a eye bibiduro son organic bibiduro son na 21st clinic odi yade ase na sa sciatica no 21st clinic ba no mi ehu se yade bia friend sciatica so sisi usire mo na kokoma kosi na ze twan tim yade ye papa wan hwe yo beka se ato adu na se de ba be yo no ano odene pa na 21st clinic ba dodo no na wo waka dem no wo de bibiduro kan wo no omo so di prim a sabre guso esa sciatica yade no wo se me kan to se yade bibre bia da wo tu ase wo de bibiduro ne tu ase laboratory ne scanning fidi awodo p 21st clinic will be 15 branches and what washeta o Ghana mem amanfo e no kwoje o ma yaresa umpewi na de he na wo pe orofo se kumasi na wo dia e hwa overseas 21st clinic be hu no woni alpha radio no ne ben ho wo bo ase council quarters called Junction Accra Domi Market be hu wo mo e wo ho Sunyane Kranza Techima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 ye ko pemizu N5G meza ni bianomo eye courteous marketing agency wono na di mizu N5G meza abadwa so Ghana memo bia giedi aponto ne yiyo no nyira dabadin to no mizu N5G meza or for 5G meza no no kra wa ho de no etimi gina so wapo no tianzo no etimi gina so kama pa emema no kra di adanse ye 5G meza no ebo adwuma wu so no mo ebo adwuma pa orofo yenkopa mizu N5G meza ni bi na adwuma die biada ubetumi de na anu ye ko 6 March or Eastern region mizu N5G meza na edi him ewo ho orofo yenko manager Daniel ho upe bia ton wate so mfa so wo hwa overseas 21st clinic wa because supermarket aba wa sister sewa wa no manyi post office yenko to mizu 5G meza Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa sana na Sachi Enterprise ewo asafo bincho ni VIP car park no na edin hwa ni mu yenko to mizu ene 5G meza 0246270221 0246270221 na yenko to bi ebebo ye pa kwa chi company limited wo po Mantamu Eastern region yenkope mizu ene 5G meza KF Kinju Enterprise onum hotel one no ane di enhwanimu ewo soam heya soam yafam hade hana sompa ne wo na mom se wo pebi wo soam hade KF Kinju Enterprise one nom hotel no ane di enhwanimu pamango abrose enim Courteous Marketing Agency one no di mizu 5G meza wodi abadwa so koko no ebekun se wan hweye koko no ebekun se de si poma ato no so trans enye yi o koko na ma ukwan munim kun udwade na honam ye ohene wosisi no center boot na bu onza achi a amama yeginem koko na koko no ma wo yamotim untimi nyanan orofo adupapa ho eno ntina bra no bia meka cho se yatie Sompa Asem Mpe Nipa yebeton adupapa ye dia manel dia tu ya dia se na se koko nko ade atumda na eye 3 herbal center du papa bia wayo odi afam fidim eye 3 cocoa capsules cocoa master awia so bia won master wo na cocoa ne master di osuro no pa eye 3 cocoa capsules cocoa master ene di 2 cocoa no ase orofo cocoa adrowe na meto ama na anwumire no se di ano ohye ano nam no ntese cocoa adro bia wonom a edru ba bia wanhwe ye kura ofie okura no na wo ye agu ho o ma wo ho ambeka se mama ane o mama ane wanhwe ama no kura ba tudin nim cocoa adro ye papa eno ne 3 cocoa capsules cocoa master orofo ebenya bia to kolina keba dani heba misty heba happy dank yankoni enkotobi ebebo ye pa na tue cocoa na se 0546107107 0546107107 orofo afu ye na duru ho bim afu ye no aduru ho orofo ye bedi dia eyafu o nananum akuafo ne boye na ede ben na abetumi ede apete mfudie ne so na aso doso no atumi ate na biribra na ne mfaso a obepre nyina no onsa aka efise ye nyina no afuyo ne yede hwe yesuku koko ni nyina no aduru ba bia fertilizer no yede bibegu so federata abadwa so omanfo atu agu so na nam akuafo agi atum se we die afrase no ma minya misike o OCP fertilizer na make am for nam dia ma orofo OCP fertilizer no eguma hodo na OCP fertilizer ye vegetables no ya to so de no
enye nya ado ani tomato so di guso beboa we OCP MPK 1515 anase OCP MPK 10-2010 eno ene beboa pa na se wo mo dua atoko emo ene de keka ho san de TSP OCP fertilizer ena mekanfo nam de amawo hwe okọ ba bia ye ton fudie no nyoma no a o de wo se wo pe OCP fertilizer uchirim sa de o de koye poten no chirechirim chire wo mo on be chirechirim amemu ato pa yenye ma no na uduru ho a wotumi afre na mpanifo so atimi ajo so 0555 90 94 37 0555 90 34 37 and I said 0555 90 94 33 0555 90 94 33 and I said 0555 90 94 37 or for yemfasa ma no ebeboy pa na nyoma atumi akonkan abe herbal clinic Dr. Sompa Dr. Asakro, the second self doctor, and I make come for Namdiamau, or your whole heart, mammy. Yadia no drepano, and no enananum at the hundim dear any hundru at the Amad Dr. Hetty Abbey. Or for a name Saya dear young called Dr. Professor Abiho. No same country say. Oba esa said Munyamina dear Makrupu Tridian Poyabom Paye and Sana was at it, not washing a yarfo. Or for Tano Swapa Trapo, and a Dr. Hetty Abiwo. Na wa from kwan anase ope kwan a echena oye adwuma obetumi akọ 0243345392 0243345392 ana 0506460208 0506460208 mami abi wo frawo yenko na yenkotu yade ase ama mene wan say yade nipa benya so na ye yade eno te mana mo toy ne ko nyema odu papa nenom na honom a ebetumi aboa wo na wabrabom enso atumi akonkai na watumi akonwuma so kama krede yakọ akoyanim yemfa aketo bia mada ade ben na esi wo sekire jamasi ama atwene ana so obata wo ne mamienu ni kuna firim bibinti wabagana buruni kura se won sa amra ni kurum ho ade be ni siye sabre wo hune ma no ma me empom te sen kasagu wi ni mam ya fra wo sen ya fra ma bla badu mam badu no ene mese wa preko pe no ka chiri badu ma me na Holland udi mfie sen na wo minya 13 years 13 to mamienu ubetimi abom din Kevin and Eliza. O baba ko bema bako. Wa wo fese. Ma me na ekwa be na aso aba Ghana. Obetu edi san komo no. Me kwaji book no. Ma hunu na yije. Ho citizen passport no. Na me wo ba no me ho amfa me ka. Na me ho amfa me kakra. Wo ba no. Tuwo bana wa hunu hwe biem na o mane ya o mo frɛ o na ya ka na mesi se ka no o mo frɛ me ma me na de nkra ba obi ba mi busana o mo frɛ me onya o simi nya abotre o mbeba sa na o ka na ya o mo fo nyini ne kyerɛ o o mo de kyerɛ wa fi o mo papa ko mo ba ne no mo sa akokora ka apɛ o mo fo nyini ni hwɛ TV no so Kevin the obe can Eliza the one round kind of papa Kevin oh tiesi a obetumi asa akwa abrochire biem ana so obetana Ghana ya o mbesa me na denti na unwia no ho no ye frɛ ne sei unwia no wo Holland sesi ame no ka frɛ ne sei me mami ketwa o mami ketwa ye frɛ ne sei Helena na on that TV is way me wo nie Satana wo hefa Satana me way Satana me wo Belgium now Belgium say Belgium kura na nkola na wo dia Kamama Rosa madam for pa no mfadwuma die we ni agro e fe no Mama Rosa ko be pen nkola na kira kwa na we kura maka kura no enche me phone be su si e pen nkola na kira kwa de nkola no mo Holland no okay ma me na nkoda no onti wo munka kura
na o ma meketo no ba de asem no ka osiminya abotre sesei ninde o ka osiminya abotre na nya no anse ode wo number koma wo ma no na simple call timi phone kura medum no ne ade omunti makoto phone so no amba bibi emente ombeba kwa koma to ye mwate yo ombeba kwa koma to efiri se maami ono ne mamienu na mo broni wagina sande na me omo ne broni na wa adopt omo no di nkomo yi broni na bedi omo chidi omo bagana mrofo omo timu nya den sa the question mark no your maami ketwa no wo se your friend say Helena me pese me boni dia the beba Facebook no be yina abasisi a ohene Helena wo ha mo fa ne to so we ya Kevin ne Lisa ho oh mami o mai hu ayefe omba be hwe kama wate awo ho faso edi abedi bi wate kama koma to yam Ghana hade na ye bibi mem hade wo se wo a oba be hwe wo ye mra no bruni di ono wo ne ba me ani ni tirim ne ye ya haide oh Mami nti so far no time wana wo bedroom na ye adwuma ben me mom si akwantu ma adwuma de yen kan o na kuro ni so e de kakra no then to me pe person na me call Holland oh asem oba part time wa u sister owo Lisa oba Ghana no ekoduru baabi no se na mo sen krata bi se na mo ye man sa akọ mu wi krata no de asem ne si ho brani mu pa cho ye wi krata ni na no na mi nua no be mi una kan omode krata ni na de call and crime na ye call ya no se e de nim se enya dan a obetima sa akọ ko doctor akase ne ho ye nti say omo frɛ mi nua no Helena ne krum pacho ye broni to omo frɛ no busa no na ono mom dabra wono kyerɛ sɛ mi nua onti appointment ma ye mane ma nti no ya ma no anko na Helena ne krum no oye doctor omo ye bro onye doctor na ade no timi kwa ka asem ye mane ma sɛ bia visa no ho no sɛ ya etimi frɛ obi a bia ho no bia onimwo ha nipa akwa nti sana de cheno mimi cheno se ono momu na am makwan wa prove se yemfa no emane mra nti wa nya kwan anko na ekọ ba sa no Helena no di asem no so kan ya kire busua no onde ba cho wanka bibia okay no se yes be sare afa ma no te se oba ti ya fa be sare ma na ma no e ho na minu ye se mi hu se yare no ekosro ama just ya adwendwen manu ko chacha bia hospital be bre said be ya ka obenya aresa ne ade a ti o ma ase ya o ma so a just ayedin pa nti doctor sire a just o mo hwe no onko ekra se doctor sa ho robe se mi ensa de o ma hwe no yo bia kan se wa hunu kwala ne dia nya de se ahoto pa de obetime nya ahoto nti ebi o ekokora na ombo ofisa na ala na munua na wo no ontimi se onje nkola no kora number enfama na mumfa mo de e honi asem no na yanti asese ye nua no ya ma me pa mi nana pa na ne ka chire no mi nana mi ma no pa na ne ka chire yesa nya nchen eno ne seka se sia migina mu se so far akra no una usi abusua na nan e wo Holland ho ene nkoda ikura bi so no so umogya ne wo mo edi se nkola ikura hoteche ma eye wo Helena ye wo una ese wo hwe na wo so no wankwa onya akonya ne nkoda ndi nkomo Helena first on da su ya na pacho woni ono da su ni wono onya akonya ne Kevin ne Lisa di nkomo ono mu di nkomo ono ko ho nyina no se Kevin se wate no o wale broni ba na se ofra brochire ba
Or the Kevin Nilis and Crabrew, and also about Uhuno and a Uhuno. Mihuno, or the woman crab, So much yaw, or Brewsika. Oh, Brinska. Or then almost photo different brew. Photo, and why they are that's to or the buy or maybe. Enti kwa bi so kura no akoba ba photo na bi o maye video bi na ne o mama mi so ehwe bi. Enti yan kanchre Helena obi a onim no Holland emo na beti say asem na theater se efri say say adapt obi a na se ne maame ne papa eni hode a na kwa bi so no wo mo kwa akofa na wo mo fa kura no akoda no ye bibini e wo abusua wo akire ye bepa bepa na kire kwai enye broni adoption ni bia wo ye bibifo nipa hu hia ye enti an kanchre maame Helena e wo Holland say Belgium and your bedroom, dear Mama Rosa, no, and can't your friend say, Helena say, or me and Tenko Danen can not empo adoption paper no, or my young and Kirby, not the bay crown or your fan quam busy if I go treason Codano, or me a gun a japadi. Some ye people and or buy on the Akofan, Akofa Mutina, Mimi Pipa and a cover home. A cover woman. Not just a nanny ne crown, Uber to me as I call. So people sini hano me buy me kwada chacha home me sika insurance people name me card in 5 years ni nyina me jane ho u jane fine chacha home ho ana so ne acho kwada so jona say rehabilitation ento mo so fa people name na mo so man dai o say right say na kan no mani na ma say Obonin Holland and Bezia be Bomb party cressa. O boy be mammy we Holland ni quite be so. Na Helena Krunua or no beka say on to me maybe no. I want to maintain on your doctor. And if a pepper no crack hospital, naka doctor home proof sana kwabis ye no. Now one time I be fast simple telephone ring Ghana say or buy in a year. Me we as yet. Okay, production team medical catch we as men as Asem Mpe Nipa yo 1022 and ye Holland and Belgium. Na ye ko Belgium, ye ne maame na din komo. Ye ne semense ba clinic and twetwen komo simedu so. Ye mbra ne me born voice na mama mfontie. Ye ko Belgium ho. Ye kura no nak ye pa adoption paper no. Si aten koda no a ede ye be ye krata enye trasa. Nak yen ken kai subi. Ye kai subi a ni ehun lupos wom ni ehun kwan ya ye befa so eye tie enu tie nka che mama Helena isre no a doctor memo akwaba ye mo foso be Nipa bibia boko de oba de na daruma bibia boko meta kama asemi na minya aka ama me ne wansa yade nipa benya wa yade kuru ya semens mo ba ye mo nche kotofofura mo ba nsum na nso mo pre nya pre na mo pre mo bo mfidie mo di tu yade ase ye me bag ya mse me ba be shemi o ho amso shemi ani atru mu ama na be kauti ana uti nyina be wuram da buti muram lumba suro oba ma osuro sa bag no osuro semes mfidie de mu obi sa pepe enam san yade so de mo tenete na say no semes babies no so eba see are say ntafo asemo enye mako okay see ntafo na nya hena sano sa pepe okay bompa e omo ma banyina nyankopon nam so a ene ma gugu akwema ebimo srepa omani age okay doctor yeti wanwumre atiefo tie o feso be ma meda sepa ne abedwafo nso na atiefo ne arefo ya ma obi bia kwaba e de aba semense ba clinic aye ukumase asokore mampon ye ne asokore mampon rural bank no ene di nhwani mu semens ene ayaresa bia e ba Ghana ha na se abakumasmem ha se de fosu kan no yakopon nam yeso esa yade akese nenso me ka se enye sika butin bia enye sika kese bia na de ba semens ba clinic efise yesi e ba ma obi a enunti semens se ye ntwa abo bia mfanto aso ye ho de tede se wan ka se wa ho boaso a fabra efise semens se ye hwehwemu wo yadiem ansana ye di enro anase other therapy bia ye wo ye ho no ye di account de tene se so ba semensa
ye hu se ebi a wo yefun yade bi a wo se wo yade bro be ka se ulcer ye hu se de sitie efi se nipa pi e de omo nsa so omo yem wa bra anya omo yem e na ye omo ya se obi nya hepatitis B o de nsa be so ne yem obi nya typhoid o de nsa be so yem sa so na obi anya yefun kro aye ulcer no no so de nsa be so ne yem enti wo de na da bia na otete ho na me yem me bufa so me yese wa fe wo se no eye den hwehwemu ben na aye e na de ba semense ba clinical semense se yen gisi aye hwehwemu ye de wafa lab ye betwu moja sabi ojonso wajanan ne de afa lab mu ne ahwehwemu ahu se wo yade na eye ono eye se pepepe na tie na afa ehu adure wo se ye de ma ono ye de ama wo sa pepepe obi wo on ma make say wanya stroke otete pa ontimi nante otwini na wo fom ne nsa ontimi mpagya nipa no wa bedridden odampa so obi so krati hwiche mu semens se sankrofo wenti na semens wo ho efri se yen ne wo ho akade a ye de boa ama obi a wo kosa atibia we mu ho ato enti se wo sa wo ha we bi mu a ye se tumri kafa bra kumase asokore mampon na baji wa yaresa sanso na obi so ha sabi ni sisi achia obi so na chibra ya ne ya den obi so sciatica ene won so ne to ase twetwene pa enti da bia na obobna obi so ntimi na semense so ba ye hwehwemu ne yehu de ba ye na afei ye therapy di kan se ye be your reflexology no unamu ne nsem ho no ye kwa komiemia ho ne ye kwa massage no ti ba bia honam bia kwa na techima bia no na ubon sesisi a na so ohu atọ sanso na uye no free honom untimi na uba ye betimi do afa mfidi ahodo ma ewe ye honum se ye kan so na bag no ho ye do befam na so watimi anya obi wo ha onte pampan me pato yo obi atisa tumika bra na ye moa because ye wa aromatherapy wo ha no so beboa pa sanso na omo na nte kakra bi no omo abre no omo te so no uba ebe yo massage kama onso ba bia yo ye bia massage no ho ma se uba ye beboa na so watimi anya yaresa na ye ka ennamu nsa yade ahodo no gonorrhea syphilis chlamydia genital wart human papilloma virus obi de HIV obi de hepatitis B ni C semense so oba ye be viral load ni de amount viral load no ba mi ahu se emoa no dodo se ne wom afa wo yade no ti bia se no akwa kodum the stage ehu hia wa yaresem pa enti obi a onye hwehwemu bia no start man ro bia no mesrew o wesin yare no ama so o ma yare na ekese hwe ne yemfa bi kakra ne yemfa ntu ye hofo enkofu pi eta mistake infection UTI urinary tract infection junso mu how pa say sexually transmitted infection de tere say eya na ne nsankyere ne se hwe obi anya junso mu how da bia bon say na se emu dududu obi nya gonorrhea on so timi nya sa atibia na obi anya syphilis obo say sa atibia na wakom na se dududu obo ha obo so Johnson ten unya UTI obo Johnson tem unya diabetes obo Johnson tem sanso na unya namu saya de gonorrhea syphilis ne chlamydia na so obo Johnson tem afen so obi wa aso na chibremu mu obi de aso ne mfe ne mfe amane sisi ya ne ya den sa yare am boss nyina typhoid ne or sam nyina so etimi so sisi sanso na namu saya de ne timi so sisi na de kan ho biem se emoa no ba ko ani din de Escherichia coli na se E. coli no otumi travel no akwakotena okidina na so osawem eye junso mu ha emoa na o sanso na unya sexual transmitted nso eno so the same thing abo na ye na woman baby tena wia na afi won nam nipaduanum sa no akopia adwen no tu bonso obi anya gonorrhea bo se aka na adwen bonso ho ha no kasakasa oda crown se bibi che no sanso na obi anya UTI ono so sa tibia na no so awram obi so anya typhoid sa tibia kro ya ono so awram enti semens se ene ye tufo se unya wo ha we bia ana wahu sansenche no bia infant na otumri kabra semens ba clinic kumase asokoro mampon je number na friend na yen kasa 0240 61 60 0240 61 60 afi 0530 123 996 0530 123 996 sa number si mi enu nyina WhatsApp lines a ubetima send audio so afi obi a wakoye test bi upese e ma wunro ubetima send audio no o test results no so o say ensa kan if say yes hwehwemu ansa na yama waduro enya o ka bibia na tamaduro di amount
na ye sorry so kura Oforisuo ye dry dey aba bonten our friend gangan no draw when and in the cement doctor soja ni kot kon na wotuo kura also nya bomb sa na jatu ayi kimba bam enya asem ketu akura Oforisuo eno ni agan no Oforisuo hwe mema bi wo hon ma sebi omo pon adwuma na omo kofia na adane omo nisuo because o kofia at a tie wo fie because be man na asa ne honya den enu nti da bia na yire tete no me srew so ye be man na te say ne ne odom bread ma edro ni din the Siemens Vital Herbal Mixture and capsules na ne mra ne ene de agan no me pa cho tumrika ko pharmacy bia na drugstore bia do kwa se me to agan ana me to Siemens wo de ka Siemens no nko akra ibe yama wo be to nsuo no no aton to pae no be ma sabi ne be ma munya den be ma sabi oni oba hia ma se anu adwojo no da ho na oda ya no bon se ne yire credit mi ka se o nyako bon so o de twen me ayire so 1 minute 30 seconds me ba se sia onim bra ne kunu ne bejem me pacho ye be ma na atisa me pacho enne ne odom bread ma tumi ka koto aduro ne bi na me ka say emma no nim se o manya me ma no he oba bi wa sabi atenkan di atenkan ni bi ni nyina ye sexual weakness ni bi o okay oba bi wa sabi wono so da bia na nase awo we say ensa na be ma ko hon ma ne me obeto no enu ti yesi muntumrika nti oba ne be ma ne nom no na oba ne so nom na on so dia be hia be ma na se empaso aye de pa afa uye no free hwa obi asabi ne to ase twetwe no sciatica on so koto aduro ni bi sanso na usisi eno de me kan na me ka tro se ho no ye de nchiato ato ho se usisi na oya eye nam san ya de ahodo ni bi na ma usisi oya anasa wo wadwuma wo ye wo tena se pa che wo do afa wo soa ne manti Jesus usisi ma usisi oya me pa cho tumi ka koto aduro ni bi na to a ye tro se wo num aduro nduru half na se usisi na nkwa fako ba bia to na kwaju sika no ne nchiato na eda ho okay afenso obi asabi obeja ne nan na moja wom ene e friend hemorrhoids no koko me pa cho nso tumi ka koto aduro ni bi na emom oto a wo be frɛ ni ama dosage de nti ate sa ne se be ma wa yemre won pem se de obesi anom no ene obi a woni atenkan na oba ne mfiti komu ne ma nkoyie ne nom ne nyepe ana obi asabi koja ne nan na moja wom ne nom ne nyepe tu frɛ ya ne a kyerɛ se de obi a besi anom no na bibia e kama afa mema no so hwese u prostate ni soro u sugar ni soro na mpo e wo soro a frɛ Siemens na Siemens ma waduro ye se ye de abrochira bagana ba bia wo bia timi sende aduro ko aduro no bebo pa o frɛ number no 0240 61 60 61 0240 61 60 afi 0530 123 996 0530 123 996 and to phones bet me after 0205 0205 57 35 55 0205 57 35 Oforisuo be ma mo to aso ne Nyankopon bo okay yani Siemens Herbal Clinic aso ko ma pon no wo odofo yenko na yenkutu yade ase se ye kan nem san yade pa dia Siemens Herbal Clinic ani stroke no wodi mfidi aba nya asem keto akora yen chepi ye ko akoyanim ye Holland ene Belgium ene ne ye wo na abroho sem ne sei ye maame ne mai wo wiase nyina ye mienu oba baako bema baako Nyankopon ani na bro amane tuntum amane kokko na wo so wo ne baba wo twato no wa hunu hwe biem awo ni mu nsam wo ene ye de ne ba Ghana na ye de ne ba Ghana no one ne ma no ewo nkita hodie bia na ni nwa baako a wo Holland no wono na kebetumi amankodai ene maami adi nkomo nenso so Asem kese pa papa mi ko bi man kan bi de eduru ba bi a ya na nye na ye frɛ wo sɛn frɛ Kwadwo Fojo na me na nane wo me ma me papa ye frɛ Kwadwo Fojo madam fo ni mpon pa so de Kwadwo Fojo ntuta bonkuro ona kan sɛ ye mo nipa wa bra wote ase no ye frɛ Chandros Kwadwo Fojo papa yinti o
sɛdeɛ menua no mu aka no asɛm a ɔmo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ maame ketewa no ɛna wɔ bɛadwom mesɛ asɛm no baeɛ no mesisa yi soso bɛkyiri ma mmienu ya no abɔ din abena bɛdu bɛkyiri ma mmienu ɔne yɛ maame lasbon ɛsɛ no ɔno so ne yɛ maame no na ɛwɔ bɛadwom hɔnom nti mmerɛ a hɔnom no a ɔsɛ wɔkɔyɛ ne pepa Holland na ɔyɛ ne pepa no na nya nkɔla no mmienu nti yareɛ no ɛkaa no ɛna kyerɛ sɛ ɔbaa Ghana nti ɔbaa Ghana no so yɛde ne kyiniyaa ɛne mesisa yi panini sta siliade sika ne yɛde ne faa nom ma yɛde no kɔ doctors na ɔbɔ de doctor Osei ɔwɔ ahodwo no ɔno koraa ɔno na ne hwɛ no ma ne provide ayi paper bi ma yɛsɛ yɛnka yɛmfa nkɔ Holland embassy na nka wansa nkɔ mene me sister yi a abena bɛdu ne kɔɔɛ ɛwɔ Accra nti yɛkɔɔɛ no ɛso ma wɔ mu ebusabusaeɛ a yɛsɛ nka sɛ nka ɔbɛsa akɔ nti yɛbaa saa no a na mista no ka sɛ yɛ maame ketewa no okunu no nti yɛfrɛ no bɔ no amanneɛ na ɔka kyerɛ sɛ ɔma yɛnyɛ dɛn yɛntwɛ ansa na ne ho ntɔɔ no sɛ ne ho tɔ no di a wobɛtumi asa aba nti ma yɛ saa aba mene mista yɛ saa abae because that time de na ko betumi akọ na ko betumi na no edin ko betumi akọ e ma ekura tam e ko duru embassy no o ma o je embassy e Holland embassy wonu no o ma school for no e la nko na o susu la na bi watena wonu mu da no susu la ma o mu ye bibia e ma o mu ga sink interest ka bi na je se o provide visa my ma ye bibia so when you are citizen ti ono na asem kan ye den ye bibia wie ti ye chance ye mvan se ye papa no ye ma so o se de o abroche ye fen say sa Helena Osei Brunina ne ye pepa no okay ye musa ye ho se one also no so wari bruni ye musa se nkomo be ne course o oni ni kunu no ntem ansa na ni kunu be ka se da bi o ma ne ma e ho ne asem no tie be nkomo ne course oni ni kunu no ainti wo se o ma ni ma Holland ho biem anu de ye o mi no ase yenko na yenko tie no production team no aye ho adwuma yenko Holland ho na Belgium ho ne Helena twetwe nkomo mra si okay na yakona danke ba complex or of china danke be ye adwuma china o danke ye adwuma china na ehɔ ne ahotofie no edi amanfo different danke ba complex na ya ahotofie ni nyina ne se wosaw yade no a ensa mabiem entuo mu omkodja yaresa ewo danke ba complex pachi number 2 one city life hybrid school no ene be ho no wo mo na de ahoto ede to danke ba complex so orofo se ye ko danke wa ya de bibre bia de free trim anu kosu na ase no ye ko ni nkutu ase ewo danke ba complex wo china dabo ye adwuma yade bai enyo dro yade stroke ana ennem sa yade ana ye de bai ene habo adwene ama ene yade yaje wo aboso ye ko danke ho de a orofo ye from kwan a ye friend abawi ebebo yi papa 0244017556 0244017556 danke ba complex ne ma eno no wobo Herbal and Medical Research Center orofo da bia metaka research no ena ye medeu wobo Herbal se wo ba anye se wo ba mitipa me yem ya no mo oduro dabi wodo fam fidie ntitiem no hu fa akon yade ne hye no wode aduro na kano na kɔ eprim na wo hu atɔ yade be na de kɔ bo Herbal Center untumi entu ase emfa ema ho enyojo yade stroke na diabetes na kidney no ɛho aka be ma utumi ene obada ne so bentimi firimu ma wo se cardiovascular diseases no akoma yade ne droben na moja famu no be ma mu ada ho kama wono na de odin Herbal bitters abegya so etuns enem san yade sisi yade nyina da etu ase
Or the prekese powder na ba mujawe anemia drupa, immune booster drupa, any prekese powder. Or for yanko bo heba medical research center na yankoja yare so ebabo yi papa 0257472506 0257472506 yanko bo ho enyoma be konkan pa glozi se menka cho so de foforo ba we de eye visa loan eya kwantrum wa campaign glozi na se menka cho sa wo so du ko Dubai onyo hwe na okọ aduane abedie fa ko a wo beda ka obetrem akọ adwuma nyina da so obeya do be hospital nyina na glozi se eye na asemo na eno mu na musika no nchiche musika odi betu aka do beti ato na aye vesalo no okọ na kachia obetumi achechem akere no na nyoma akonkan uye mesini ana se uye fabricator uye foreman na crane machine utimi etwi bi kama aye droba ene atadwe what dene glozi no foforo de aba no na machire mu no 0552 832-681 0552-832-681 Glozy and the semen cancer sa order for second corona bopadia ke konia kwakwa hwese ka bia no bi ehwe frigi mu a yema no nkono mo wate empre hu pi name prophetess Abigail Santua semen cancer say adebi adani konu adaw su bia se ye yade awade asem sika sem otonwa yento prophetess Abigail say nyame dia chene kwantuba ono so de beche okwa eno no se men kan kire Ghana man nyina se counseling no onyi sika o ne mbum se okasa wo chena de dia ene ontumi empo na se amanfo okasa wo gisika no entesa or for prophetess Abigail men kan chose sokoba ampa unu site ho eno wo nyame beye nyame ne maso beye ne ma sa no se men kan kire o eno ti prophetess men kan kire se kwasi ada bia wosom anopa no nkron eko donku brim sa ena Tuesday so ye counseling pa no pa no nkron donku brim wapon ukuada ayo Jesus deliverance no ene ho ne nkonu ya pae no ode ne se kanwa no na ne wo tofom na sunsunbone otuko ne baabi or for prophetess Abigail wo se wo yesunsunjuma no enye ne Yankopon ani ankasa won so enu tibrei na de bi ha obia no onpai famfru so na ogye so enye odia 0243263899 0243263899 prophetess Abigail ne ma eno no rofo yenkwai na afi enyoma enkonkai emfa emayen na asam kase chechrencha free Holland no aba no enya asam ketwa producers ya na mo de maame ne picture ne koda ne picture na to so na mehwe maame no mo mesre mo sa akwa ne so maame na mehwe no se ya obeyi anu maame aye maame no oda so no sa abre no ono ena enim koda na kira kwai ewo Holland ono ena kanimugya ewo Ghana ko baji bibidi afri Holland ho na ode abre maame bi se ono obeka suoja mbom se wo paper ko beti yakọ Holland no de na so de na asie yakọ na inkotie maame ne wa bra production team no na woni no etwetwe nkombo wo Holland mem Belgium rather okay Yes, will be adopted woman. Adoption, yeah, sanity. I don't send it to say, Aquarano. No, I buy a quad and no, I'm the two in a buyer, my do about bedroom. Until away has my bed, 6 months. I saw a woman who come on payment.
sort ya se na bitwa wo makatire wo ma wo musimi ni akire na meni broni madam broni meni di akire enti ekoye pipes ni nyina ato so ye kan se social social worker no na wo ma me time to time say every 3 months after no mususo every 3 months bi o so me bebe wo mu ye bebe wo mu every month bi every 3 months bi ye ko wo mu ya 1 year wo mu sa de ko 4 months wo mu ya say wo mu de ko say wo mu yin ne wo mu de ko 1 year ni nya me ni bro ni ye ko enti wo ko sa se na wo mu yin na me ka te bo yin se me se no da wo man ko an ntwa ma me no se ko an ni ho enti me so ma an ntwa ma me keke na ma me ntene ne se me me yo ho ene wo mu se ye beye fede wo mo nya ama nkoranya 18 o mbenya 18 no se ya ko no ene wo mo kwatena ase wo mo so ba na me ya adwane me yedi yeso ya kwa wo mo de ye ko ayipo ye kwa abonyin kwa na se atua e ko didi nkomo ena ko ana ka cha me sa be ma na ka cha me sa kan te wo se me hu me ma me wo mo te ho asana papa ne ka cha me so wo ye be hu wo mo na mo de mo ntwa kakra so papa ne ka bi na ka cha me so mary ye be ko ya ko hwe wo mo ma me no na me ho ato me no se bi bia ye yize afa de wo mo nya e tia me ka papa ye mu ya me ma me ko ade on pe me ni mo hwe aba me ni mo hwe so ti ase na ya wo ho sa na ja me se me ko fa lawyer me ko obi chira me lawyer ho na me ko e wo nya e wo me ko ho la ne ko fa lawyer no se di asam na kwa koduro no o ti me nya hwe nkwa ne nyinyina bi se no wo so so na dia wo be ma nya 20 to sata na ya 23 se wo so nya se ntigi se wo mo ebe ya no se pese ye hu ma wo mbe ya no a ma me no ebe ya ma wo mu enti nkwa ne mbe ya no engroso ni na me ko hu ye ko hu ya kra ma me no wo kwa woni ura je se encourage wo ye yin ati table wonti me kwa nka se bra na me no bra me nka se bi nchiro ene ye hwe ni mo a ene nya me da uruma o so man sa kan nti na asam sa eti na ye ya fra ni sai ya pese ya boa na ma me no kra nso ho to na abena ho to no na me bi sasa letter na ba ye no e di sen o mo se doctor bi tire letter senka emesi usu na efa komo mo so home de breme ye poso breme e mama de ko la ya no tam en sile me ko la ya na se o ntimi ye ho yi san kura no be ya no kasa e kasa no o munye enkwara ohu na abema no minima de ko ha no abema wa nyina wie a we tuntum se wo ka je papa na se ade na wo ye kokko na be tuntum ma papa na ka je o se mo mama yale e na ye de mo breme enti en kasa mbe yin akwa wo so no ngo busa se me mama we what we are you macra we are out okay na den tema menya address ne kwa nka menya address no madam fubiwa ha wo kun hola no mo ye cars ne bi enti car no minim se o pre car was the way e ko control one nsam enti ko control no na wo hu dini no ana wo dwene se ebe se eyi madam fuyi ne me madam fuyi na ma wo pe me wo mu ni ena wonya address na wo de ba na ampa eye wo mu dine to so e ba ye nka me kwa nka me hu enti madam funu kwa da woro ma na ma me kwa address no e hwa na oyi ma ye enti no wasam no madam woro ma sam bobo e dia e ka na ya bere ho so so no wo bere wo ho de ekusi na adoption no ma mo purpose ne bi ma e bi o ba ni haba ache o ba ni haba e wo hwan ho se kwa wo ba ha wo ko pe broni na ho je wo ko pe address na ba entim no de ba hwe ni nyina ka ho wai okay Helena and production team no and na twetwen komo e wo Belgium no ono so akane side of on a version no ono so akane version Asem o as to say ye be hu kodai na omotumi ene omo maame akasa no eno ena Sompa Asem Mpe Nipa enam sa akwa no so no omna samwa mfosu ana ma be she no are ho kakra na me kai se ami bi ofre fie no ho ba sa na ne ma wo mo abrochi na maame bi binti nkura ne kodi ho
na hwe nkolai chese ye born nkolai wo minimum ma me kraya na nkolai so nte Ghana kasa ente brofo Germany kasa Dutch nkwano mote da ye bo pa ye kofa ma me bi Mr Dutch Mrs Dutch woman bi then e betra ho no na one nkolai chese ye jama one nkolai kasa nkolai se da voso du no ma bi se ya ebe kan se sabe abruchire bawo ti na ne ye nwan mu bi omo wugu abruchire a omo de omo ma no eba voso ade de nsan odi nso ye nye wo gwa brofo ye kan do voso ko da tuntum ndu za nyoma krono omo di wula na ato ho omo nsan ye bia ye pepepe edi wa wu komu no ene se so hu de wa be sia tutu anamoye asemi ke bebu sasa abroche wo no ma bi won makra ne ejibu ho a wo de one ne trewaje hu sika wo okwa American ma ya free bibi se fale tax itu wo akra wo market wo akra wo ba unua betima be fankura na ko na wo da fat tax ama aina abani tua nkura ne ka no de gu ni botom e de ne no ma minim bia Holland as en fa minim mo short enti akwala no omo ye mo sombo emma wo mo nti ma mi de ne yare no ba ye no krampo de se ni nwa bi wo kra na ekwan bi so no sika nipa ni nya firi nkra no kra nti on fa ho ma me ne yare o yare no sebe pre wa bagana enka zere sebe ye onwa no bebre wo mo ho a sebe o mo ntia pa ye fide kuntunwe ya njia na eko eti ma mi nko aba okuta French Dutch paper eti ma mi se ne ho ato ne ho nto no kwan bi so no so wo kokora ko hwe ne ma ye ma ne kwan ma ne ko edi enti na ye twetwensan kwakuti na meka se omu nwie ye Sicilia se ho ahwen ni kru ye buruni omu ma meketwa no Helena enkomo be ne course na nkura nso papa we papa wu ye no nkura yin so eti ofo so ye te ye manketwa yi edu mebi ni abodwa e wo sebe manhia himvia sebe ye namba bi ye manketwa mba se ye papa na ekono omu de mikaba e wo kwan bi so nkura debe no so jimi be na ye wo mo sa e wo kwan bi so amere sa ofoso makono ma Oforisuo enti mu maami enti mu nkai mu maami kakra edi ba kwanto ni kuro be kura ni Kevin no na se komana ni da ho ofoso Kevin ye pani chen we mewa kuro bi na wo mu a awo ba sebe ba jimi so awie ba ebo jimi so bo mo ka patroni ade nyina jimi so wudwe ho awonta edi be kuro ni sese maami tia wo sira ne mai ba me hwede sa na e marewo wakọ wo ma egu ba bi Samuel cafe na maami yesa ka ne ba Kevin sese won wale we pani sese mo 18 omo ya juma 20 something ni mum ade a mentia se ne se yesi sebinka ye cha ade na ukuro mu ni wo mu a nka 7 predators nka boawo we de ke be ka ne se mankura kura kwa mo chi kura kata mo abusuani bi ani ho anu de nka kwa bi so ba we de abusuani mu de hye ho ya ne nakasa this ain't want me fight kakra eno ma bi so foso chise maami foina omukọ maami so beka suaja ho na menti ase no na me menti ase se ofoso abrofo mu no ma nyira sao so obi wa broche no oba na ne paper bayira ana ne passport yira kra na okọ ebia American embassy a obone no ma nyina omo boy ya na nyina yi aba ye hu so o kan kre etibia etimi ye no ma foforo ma ede na akoba me de maami sebe on tiapokra na me de ye na ba fie nkeye na ne mai eti sa Kevin wo bai eti bibia ntese akwa kakra se me maami me na tena pen ba jo no ma din vie sai Kevin no vie sai 5 years ye won kra bu okro mu a me do nyame se Oforisuo enne ye edru me bi de nyame dia mai bia ye mfa wate ye ma na ya wo mu ha no me intelligent so ba wa kwara 5 years ni wa wia no ebi kura news a untimi wia no ohuni maame obonse maame na ekọ no obesho ahye bi ade nkwa na akoba se nkura mienu into omu nkai anasa maame ode na wontwe nkura because wo ma no wo mo anasa wo nana ne nkura yi ade be adoption ne brofo akese na ya adopt ade a Oforisuo sese maami obenya hotopa me ka bibia se maami to osese ohwe ni mai picture na me hwe nanim pa no hwe mo sa na maami sresre chese ba ko na ni su atata maami jare question busebusa no na we wu kan sia ne ye kama afofrofo
obi akwo ni mabe se 5 num koka Kevin de wo so ma wo Joanna de wo se Ghana de obepe de abayo bi o social media am so Canada o ma me atwe na o katwia na esrese Ghana for de se matisa guy small guy bi Ghana for de emrebo ma me de ne ba Ghana wo ne Ghana celebrity for twa pictures ni ade o ma me ye na broche aduane Ghana aduane mutu apete na wodi okay ano bi de ne ba kwata bridge one say glass oje mu hwe babo ebi ni o Oforisuo krona wo no se wo ba wo no ma edu mra bi wo no ma me bra bi wo se abroche ba nya ba wo de me ka kira abroche ba nya ba te bedroom mra bi e ma me de ye pese fighting na no ba omunua na wo no ma me no ye sire no wo moyen otie no wo moyen no ne nkura ne ntrase enkasa na maami nso ne pictures bi ne mai wo mo kura na nkura nom no fo ana bibi sa no pictures bi nso abrafo evidence nkura no die na chese me maami no sa na nkura no madwan yo mo die na chese maami no eti bibi evidence bi hwe wo maami ta mo ma wo swa no wa so nsa bi mo ne na flowers bi na mo ko shopping ha enu nso show bibi okay na no so en show bibi kama abrewatia Oforisuo be ma medals na matchia yetiefo nyina biem na Asem Mpe Nipa hosem papa bia maami betena ase no ma bana betena ase no de ne ma ne nkwadan na o sresre oyo obi a wayale for 18 good years all because o wa amanone na ne ma bi atachima enti no mo de na ba ha se nom doctor for ni nua no mu ya dawro ma ye mo ni nua no mu aba so o ma ya de nye ebusua bia na obi tu kwan ewo mu na bia o ha obi sa akoto ma me ne wo kwan mu a ye behwe se bia ye hwe na ma ne ho atimi ato no na etimi bagidigide ya na no de awrade adawro ma ho ana asa atiko na Oforisuo be ma 18 years ma mi doctor wo hwe ne se kosise ma me na adwin be sa atsene asaba be sikwa mama wa ye te se de first ba no wote no agese wa hu ne ma nansa ya we every 2 weeks bi ade ne kokko ne pane anya se bia nka o mo ba hai kran ka ya asem foforo obetena kama but o fia e different enti doctor kura wo hwe no atrelete ama o mu de akopost di amama Helena ya wo Belgium ama according to her one na account say what the akwa lawyer na lawyer say nkwada na nyinyina wie and blah but Oforisuo be ma ade bi wo ho na wote ase ame asem we menti ase wie na your friend say Holland ho na nya nipa na wo ho ana and adoption na ye no ho na is it different from wo ma bia na de but nkwada na mam de be na esi wo mu kwan say wo mu be hu wo ne ma no anasa maame ne krampo no enkwada na kwakodi wo mu ho na wofo na nkwada no abrofo no mu hwe nkwada ne sese no ede be na wo sesi wo mu kwan se ebi krampo mo maame kra yale yese o yale ho atona na se yi enkomo be na ma Helena ne wo mu adie anasa o ye bibini e na wo mu ya abrofo ntontimi ne wo mu ni nkomo anasa sen I don't think far about this issue something is hidden somewhere because mentiasie wona wo ya kasa wo se abra de wadana koma so pa voice because of time nti no yantimi anya ni nyina wase wadana koma so pa wo bi da wakoma so wan kasa wo nananom wo bogya se obi adopt no enti wunya kwan krampo ne nkwada de nkasa how enti nkwada no machi ayira da asesen anase de wo kan me menti ase enti no ye besre ma Helena so wo tie Belgium ho a yes na da the adoption a document na mo ye no na yes sen ko fa bibna but ye ne kasa na 3 days no so obehwe de bia ba ya man voice enra but ya hwe ni mo ema minim se wa me wo de akwakoto ba bia na se bibia wo hwehwe a wo hu dia Oforisuo be ma enawia se ayekurukura diaspora group na wonom wo Belgium ene Holland ne yes ra mo mo yen e wo sa kwan we se so ye be se ehu akwada no we have the address here address no wa but security purpose intini pese de beto ye screen so enti diaspora group no Asem Mpe Nipa hwefo ne etiefo ya wono mo Holland ene wo mo Holland techu krampo ne hia yen ho na nkwada ne wo sese wono mo no mo ye numbers ne de be ne ya na ene good screen so no wo mo 0243585878 and 0552095593 no yes let's say
Holland for munya yadom mo amuti Asem Mpe Nipa na mo ne yen kase ye pese ye bokɔhwehwɛ akwada no edema yen yan kase be kɔ embezi wo de but for now no ye hwese na wɔtwe we se mo no mo betimi adom aboa ye na motimi afra yen ne ede ye friends address ye na mo twetwe nkomo ye wi a motimi apɛ nkwada na kyira kwan de ama yen na maame ne so onim sa akwada ne maame te ase a wo mususu ahun sa maame ne te ase edi enti na wasa me akasa me wo me ba me mamienu maami won hye dan nyamfonsuo bia sometimes ya na enkwada ne bi wo wa we wo na nche no yade ne ba ye ene ye born ne de ne ba ye de ne ba Ghana ha se num ena wo enti mi anko biem di enti na wa adaba document nyina wa ha se num a ya prepare document a ye de ko na ma Helena kunu ne say on na ebroni o said there be I was so confirm sisu dua se yemfa ne na asem yemfa ne ma e de benti na o ka asem yemfa ma mi sa ma brochire obiem komo be na course komo be na course de na hinta wo ho mbe se e be da de enti na wo mbe sa ma mi wo be sa ba brochire obiem aba be hu ne ma no eti wo mo jisika bi won kla ne ho ana asesen menti ne be biase. It is hard time anyame yadro me giri yese ma Helena wo tie dwumade na free kire kɔ no wo mie de ma bi so ani kire ye se wo so fo so be ma ye betutu anamo krampo de akɔ ho a ma yenye ne sa se be ya ma mi so no ha akɔ bejo mo ebezi wona make an me visa me pa cho woni visa enkan ye kɔ oh eya men kasa oh da bi wo se ye so be enkofo ani da so oh da bi wo se ye kɔ so be ka so fo so be ma asem nti no me be sa kwada hu mo ma me ye kɔ ho enam se visa nye ready enkan embassy ne ekode a ai enka be da ko Holland china obi nyam ka se me se o china de ko ofo so be ma wi mu nyanya men sakra no e bia na makwada yi so nyakopo be yi obi ama wo se bra na me fa won kwana kofa nkura ne bra ye ko embassy wo nkan de aye ko na ye ko ho already akuya me fa bibi nya se de ye ko hin wudi di atonso butina America no Mr. Gabi big me pa mo chow ma so fire ne Crystal V ne mo am kampam chon kwada we sei mo yen na yentimi ma wo no mo nsa hu mo ma me se be ya ma me ne ti ase no na enya agro so sa ye hu ne kan sa but ene ma na bokọ sa but Anti-Oli Holland. Oh, no crap de ane yesra mo ada diaspora group mo amuti Asem Mpe Nipa no mo no mo aye ne titun ne mo amo Holland no na ye ntimi nye ofoso kwa mba be fa na ko se won ko no nko di akire mfa nkwada ne mra enke ni be je efi se won so mo he no ne nipa me pa mo cha mo mo aye na Asem Mpe Nipa kata cha be ma na wa se no mo a enka mba su emu dodo kata cha ni wa ni chika fo ni ha se no mti ofoso be ma e ne ofoso bla e bia 2 weeks bi ya fa nko de wudwuma ne fa nkwada no emra no mehwe ne mampam cha mo mo aye sa kwan no so nya sa kra so na wo de bi Osei sa ono meti adwamunti ye nyina ekwa ntimi nya ya friend say Oforisuo ankona so omna samu akọ eno so kwan da ho ofelumba kwa bebe da bia bre wati afọ na no metena fie na ma hwe ne metena fie na ma hwe akiri enti omna samu ane omna samu what ada no Asem Mpe Nipa panyi no kwa so ko wa kwa o mebiem okay the nation uncle omoma me chia just say wo ajuso Eladi Nyankopon hia na idine si ye yotententu ye boye ntaba mu ye nam soro nam fom ada na fom ba dia ye wo vimsi bitima ko na soro di ni vimsi bitima o ye ko producers ne na beko said you mukoko fom no sa na abrochira ba kwanda wiza you ready ye be Fred Foster adumene dia obeye be yon krata mu akwa so maba na ye yini mo yedu amane ma ye fan amaye tiko akoma to we be Foster nso ne ye kwa fan kwala na ba ye kwa fo mama sum dia ba na bibi akototi wozo da bia meka se kanokura kira adamfo mense wa adamfo agro maami ye kwa bi so ne maami no wa abrochire ene na busuafo mo Ghana o maamoa no omo mamu nyedu mu omo ba ye de o ma hwe ne kamo no asem de omo ni problem but o maamoa no kwan bi so ne se obi atima wo ba akamfo so utu kwan ba ne ye hunu so wo japade nyina aka o ba ye tema ye tracy manager wo japade bi e o ja ne ho edisa ankura 5 years ne tema be ne nya asa o maami ni wo be de live life odo abroje hye ne ma ye but mpanyizu obi anwo woni
Indiana Montro Ben and ye say, ah, corner yet matinawa 18 years ni plus akura 5 or 23. A friend akura we won watina broje do za ko kan ma me asem be. Say na ko kan wate ase. Dia na be so ko ka kira akura we no wate ase. Mi wa wa nya ne ma me video bi oni ayi bi e de kire no ma ne ka ne hombo. Broni so adopt to akura be say na dwene. Because omo wa work yes baby say ma me ne mabiem de de baby di nkura na ahye no mo brand no baby because ba akopɛ kɔ ne anya tu ahye na ma ye okay odi asem na say enti niam bi wo ho a ye nyina ahyase na ade na ba no a samre ne TV abu na mo de fefa ha nyina bi be 5 years ago no a anke mu oduru gate ma ye bibi ntem grama ne ye bezi asi na abrantie nam we ma ban ne kura ma okwan na apreka I don't know him I don't know her o papa ayira o mama ayira uko kande na ache ndiye nyina kure wonu ne ya ka nyina wo sire wonim akure na na oba obeka yeso onu ayira wo za hwe ne family agwa wi agodi America ne adridini ya uko ka yeso onko hwe ne papa wo he Ghana ne ndi a oba e wo 5 years na woni wona da ache osi obetima hunu ne se obi o wa bonde suni na wate no no ondimi ntridini se ne ano ne maami tridini no ndiye ye de bi obefe no Gone wate na wo hwe no crowd ne maami bedi na tem ode ne papa bedi na tem wati koza wuni wati koza wose ye be kan do bo so wose bi wo baabi nti no nyini sa de ya wo hwe se no ba broni ka so wate wa o meja wa kono bi o maami ho na agosi wutirim sa go hwe o maami edu om hye ya no kodi agire e na akwakofa sa ha we nyina ba nenso oba Asem Mpe Nipa na nga agire mfonyini ne da so sa akra no abon no ntitwi ente brofo kra na wo hu ni mfonyini nipa kasa no be pass kire obehunu social media no so china odi asem na se obe pass kire na ya hunu sa de wo se ne yemako ndiye besere yemfie nansi fom na mo maami na ne maami no ho no me wonka no kore maami o wonya no kwafo you don't do that eye wuni oba ena bibi ato no no aba ena wagya ne ma ho aban ne ma kwa amfa ne nko different country eti ase ebia wo Germany wo hwan wo Holland ye ma amfa nko ye ti ase but not to extend se broni nim se eyewe na nananom ne wo mo na wo se utimi ko wa unya adade no mu ni nkomo ba bia nkura ye nyina do mu nyusu phone edu nko oda kro nye wa wo nananom namba se me kura tro bia mintimi ma ahye me frema buza se na modie na wo sa namba ne so bi dia de ejezo ntimi mfra nkura no mu ni nkomo za mo ma me yare wo Ghana ndi amontra se mbese mu ne ma me mra no wo ka ho na aka cheze de bia akwa watibroni ni nche ndi unya kwa ni ne ya tro se onya isa ade ne ye obi o keka na ni ma hu ni se oye good oba o discover ntumega so wo ye ho adwuma abodura wote wo broni nya kwase ada si e be twe letter dia ma ni se obi ya letter Ghana a se nipa cross wo ma wa abrocho hu omo mbe ye okay ohu omo ombe ye okay na fe broni atwi na ni se still ankra no mu nka baabi na ma me ne ntran baabi broni be na be yesa na nim guase we nyina akoma na nado ne ma ya still ayeto aba mu omu wo mu hu ani wuo ebi nie broni yete na coronavirus bae America mampanyi timi ka kire se na de hia baba bedi Ghana nti obefa na de etimi ye nhyehyɛ tamalu pre befa Ghana fo ma o ma naturalize America edu na de ko ese na de hia ne omo ba komo kakraka ye die unya panyi bi mfresa me na me wo Holland embassy ye gina mu ma bia na ado ye ni sia na mu na yi ye asem na maka na ya tini social media ye tracy akwa ma ma hwe no ma dia mazumbia ye nkwa de ase ya de ehia ye ase bibia amfa ye ho chi okodi lai sikadie hunu kwa na kuro mpanyimfo omuni mu koka no mbo afu chichaye puo nkwa bad connection bad chichaye eni egu kurom na da bia bato odura ne akoko ne apa ya ni ye hunu faso bi ye woso dinia ya kanse tro bi omso mfo mu na nsi fom ne hunu kuro na kono na mukotena obo bra munim ne ewom ke ye kasa ya metro na nkaba womia na na do danko akufu ado mama ne afre Holland embassy ami hwe program bi wa isesi a de mame sande ubi na ko ye te akira ne afre ofozo Aboagye mame no mo fa na ye interesting ko we na ye hunu kuro na ye tim no so mfase ho no ase ye beto aba na ye furu ne ye didi so sa akọ kazo a ye zazo wakasa ati anipa ye basra mu ne ye saso mu ye o na da chi ye bewu o ye bebu atan ye o edi ade pada ho a mo hwe na mo nya na ni mo nya mo nkamo na kuro ni mfa ne ntoma pamfura se mame na ya resa no no onya access bia badovozo nka ajima me no be za tukwan ye nkofre obia na kontu enche ni nuane nsa wonso ya citizen wo Holland ho broni wo Holland so nya kwase ase maame na boy citizen wonya ba bi nso ye edi anya ne ani akire nko ye fingerprint enyi ni particulars no mo nhyehyɛ nko base kanto mfantwam take it ko odi
wo yare omo so sa yare yeye gomo wo kura no omo sa yare abrofo omo kura na ma good treatment ndi na mpanifo no yare ho no omo kọ ndi menyi ni sa yare we nkwa ba mo mapam so omo de omo ndimi hwe sa nkofo no abraye nyina yeso ye nim sa akọnduo mu no kofo ye yare de da mea sa ye nuanum bi akoya tire ni omo na hwe omo mbo eye de no nkwa de ne ye de ne ba ogohwie obi nzu ogui ana obi fie ewe dan ani ono nkwa de duru ne so ye de aba ade na de ban firi he ye musa memenyi ni sa nya nkura na ma ye ntina oda so yare na de na oni ni man da na so na yare ne ba ndi yare no kura ba ye ma ye de ne ba Ghana na de ban ne sei na wan kura na call report ya ye ntima ahwe ne yare wo ho ye de ne ba Ghana eno so ye case foforo musa no se ye case ko abusia ne da wo kakraka no mpacho sa yare ya adwum ha yare ne bi wo abusia ni mu ana eye no dia ma me we wote se nkwanti no otan wo no wa sa yare no aba hospital no kwa mumfiri wo muwura sa spiritual side so na munhwe ne yewom na bibi wa akire enye petre sa nisemu no dia na asekire ne sei emma na mo se ohu omo ane ho beto na emma no mo dane na aso dada ne dia di ere na sa yare ne baaye mo ne tene no wose sa no oye ne ye bi atete sa a otimi wunya ne mamienu ahu za nkrata akoba no oye oke ne nko ade watimi anya sa yare no onya ya so nua ntima anyina maame ntima anyina me amfana nko ama aban o anhwe no no ahunu ne manim yetimi ya nkrata adi achie se yemfa ne mra fie oba ya no na ma no waduro si a wobe no mama ne ho ado no okay enti ya basra mu wodi ya se wonya abeduru yen ya ne beto aso enti okọ hospital kakra so a wobekọ ba bi so kakra Juni bakro so ukura mu no so no wan hwe ya ne be fa so mfo bia ho mfa asam so nhye obi a me ma obi abaye ha nyame kan ya bebuo gaza ndie ndie ne ye nyame nhye obi a okay anotino yan kanche mama Rosa ewo Belgium se do city dwumadi ne koda ye pe wo mo Holland na Helena de owo Belgium san se o Ghana for woni dodo no awo Belgium ntina me de jawo minim so betumi aye na de akiri na mko Bruni ne ho no no nkoda ne tuntumu a omo ne na yirinye kokko no omo nu zenye ne man wo mo akọ adopt obi moja ye di Africa ne Ghana ye mfe ya de nche o ma meka wakoma to ye mu ate na abesa akọ se utie di ofalumba kan ye no a ye nam soro nam fom ebi ana hospital nko ano mde wafa e wo se ewura fom kakra sa na bia wa adwen be ye wo watema se na mo ma se ewura fom kakra ni hu de kuram na me wiase te me ma asem nyina wo Helena ne ho enti ba bia ye wo adapt enkoda no adenti na ntimi kwa kanche broni se adoption no se de be ye nkoda no ho be kire wo mo se de be ye wo be nyini be ye panipa no matimi asom Holland man no enu ti ne adapt wo so mo ko school no mo school sem nyina no wo broni wo no yire no na mo nsasha ase ewo bi na awie bi enkoda wo me ye Ghana fo enti ba bia ko adapt wo mo se kana hana social welfare enkoda wo document ne kire se wo ma me ye Ghanaian na enu abetra Holland why citizen etien kanche Helena menemu na mani abre ne so ekomre nya oni ni kunu no hyase eye tie ekola na kura busa se me maame wo he ba ko ne voice no fie emo so otimi ya adwane mo ne nkrande eti die na asie time na no madi nkomo eyi o maame wa ha ntire kosi koda obi onyo me omo ni asem no di ka ba ye no me ma hu se big wo Helena no ni kunu no ntem obi onyo obusu ani ka we kira nkwan na ewura kira na akanti gain na wo chale wo ya fo ye business o he enkura no obi te be ajapade okromo o me ne se kwaku ye musa se Helena ni kunu o ye Bruni no Ghana doctor and the document say obetumi abane ho ato no ye musa say hospital ban the prove say maame ne ho to no be komu no na bia Bruni kwa de ye ka woni mo hwe maame na e ka to no so sa e wo kwa bi so mo Helena no nya de o chekere no Helena no nya de o chekere Bruni ni kwa nka hwe yesu bi bu agro ma edijaw na se sabe o maame si oba e de na Bruni kan se ma wo ma ana ho so te wo wa wo de hye se letter ne dadem okay ma me se ya wo hwe onipadua mu a wo ho ato brani mu me wato me papi obetimi asa akọ
okono anya adwuma kura ne ba Kevin behwe no enkwenzo so ye kan enkwenzo munya do mo ye kwakwara no de anyi omo a nkola de anyi omo a kola de oblemu omo anya yie se Ghana ni akoda de a wono kura wahu eduru ba bi obeka bibi kakra na na kira kwa ba yira ni akura wahu ye ntia mo hunu na mi tie mu kire wo no atemnidie o eya atemnidie no a ni otewa wo hwe no betima ka to wati kwasa wose ndi akranto ni onim se nya ne se no ba buroni o yira waji buroni be nya da age no wa be di sango mo we ayede oba yira waji mo ne sese ma me ne de sese nya me ne we wo frem kwa ne hu mji so mu ni ma adi baba ne kasa ma ne nyi ma me na so asem bi kan yenye ba o kan se be me aye Helena no Helena be me kama osanu kra be CCS no wetin busa papa ne se na ese ye family no mo a che se papa ne mama no ade ntina mbodo boy kokko na ye de ye tuntum na you know be man ka kire papa ne ka kire akola yi se okay nye ne ye wo mo na wo mama wo ho onti aboko Africa na oyare ntino obesa aba na be ma etimi ka kire Kevin ka kire papa ne se ene mehu mi mama ansa na wawu mo video ya na be ko so boa me boa wadi shemu ngura na madi atum se wo ye bibi wo boa o mezu wo boa o pa me ye modu ya chena o ba asma ge modu ya chena let any nyina dale dem won fa ngoma obi a ni nyina gira Helena ne so e wo bedroom titi ya kwa doctors ni nyina se Helena na asam gira ne so doctor owo Doctor Sarah Honjo one dey say ogusuya no baby a ba one dey ogini pato onu so ma me be microphone onu so ai pokuare Adom clinic aha na pato wo ma baba ko pe wanyini o bone bra papa bi da bi o me mentias yese say adapt obi wo e wo ma me ba o e adopt obi e wo social welfare na mkoye ho nkrata mama mi ka se me yamba cho wo se say so na kan say o ma no mo nye fort ye kwa bi so se de mami debi ye mami kan sa kwa ni timi busa sa dia is allergy na make am sa kwa ni timi no betia busa oh yes wo yo ni e mami ni na ye seven wonder kwa na wote America no wo hu sa akwa ni ko waba ena nkra na oba gina hu ni mami woni mu ba gina be ma ko bi che bi ono ma so na kola na so hu ono ni bi che so na me pen kan ka and the black Americans wo mu ba Ghana ba na mo ba okay ma me kan akoma to yem ate kan akoma to yem na ma me mawie mo yo ati we sa ko se plane be twam akọ mo ya se plane be twam a plane be twam ya obo sam gbo no te omda monka ya wo tungra ana ya meka metia se plane no kwa na matonkra me se elu play wo kwa mechia Kevin onya nto papa mommy o wadam kra beti mechia mommy ni ke o yi kra ba still I won't talk papa se ko papa o mi je taye se na so no wani ti me nkanka moka o ye boko asem we titi asabo kokuru kon obeba china ya asem we nya asem asi atwene tan wate moka makoma to yem oba pa akwanya beba betimi akwa abruchi akọhwe o mana nyesa o man ba behwe wate kan akoma to yem bibi anyanka echi tebi nsaye yanti ase na Helena no entom owi ankoto chena no na bedroom focus be si abọ na chi na anwumiri kura no mo fa Helena no to so na mni dwuma kakra yan fa story we nko a yan ka kire Helena wona that TV no so no Facebook ani YouTube fo ni nyina Twitter phone nyina no mon kan kire Helena se asem se atiatese eye ne ba no a sabia ku sabia nyaado wo ware wo ne ba ne last born no a bibi ntia de ne ba Ghana no o my adoption letter ni bi na ye franco Holland embassy na ye franco die nkomo ho ye besre no a ye fancy ye wo bedroom Mama Rosa esem a mo ni sa adwuma we ye mfama yen ma me no mpese menwunu no pi fi se
oni ni kunu bruni no bibi kakra e wo akiri okay oba pa me mo akwa maame wa asem ye fan hye kina wate time no emwa time we emwa wate time we emwa kete yako computer so dwedi emra sese ya 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu wacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na no what she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkrato yi FD ahwem agye atum se eye oman ya woman ya mama Nana mwakuafo yi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ube yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana ene Africa kuayo
ya kwa nim na asem kese pa ye ko Holland mem kwa bay ne e befa so enkodai beba sima mienu the nation's uncle Vozo be ma bia adru ni de maami ya wa ma no ne ho no na ye besere ne sachina no Helena bia no kore sha ankasa wonyi no kure ni nyina mpi abonten aye Helena no bitimi dokukofu no bia kodidi won ni wura ba MC a ye bo Helena no a bedwom ne nam o odi asem na na mo de atoso nti ijidi yeze so ye ne sa ebebo ama ne ma akotote ede amaye ti maami Helena ya woda ho mesere na ni die kwan so a odishi ayira na se wo hu bidia wona wozo otimi gina kra ma no yakọ na ebo udin da che se nyem sister na wa kontu anka me ma no kra omkudi nsesem ndi se de wo kan na akura yetima nyina duru sei na ota akọ de dan yanka one day they will ask for their mom and aso mbepe kra se video call bi nkoso na nkom no ma me nkasa ndi nkomo no de emunya me desa ti mesre na ni die kwan so se o ma no kra hyetu obi ampie na maame no sunya ni die kakra at least ne makompo ana video kompo nya diapade bi no wewe na ni beti maje danse obeye ni sei no waja na simesa mfa so bi ama okay answer na no yenko Apostle Dr. Amegashi ono ena doctor pani ewo Amegashi Herbal and Spiritual Center orofo siyekọ Amegashi wano de wotete haban no na oye spiritual man emu odene wayiri mpa ya de bai na de kodan no a otumi emfa ensa emawo orofo yekọ Dr. Amegashi ho a orofo ya de bai kidney na hepatitis na HIV ni nyina da otumi etu ase orofo ya de bai na de kodan no a otumi emfa ensa emawo kumasia o makro one old police station no na edi enhwanimu na uduru enkanma musu akaso a prison junction obehu no ewo ho sa na takrade so no wone Kajebe government school no enso na ebo ho orofo kumase ahama no 0547 044 307 0547 044 307 Kumasia Apostle Dr. Amegashi Herbal and Spiritual Center Kumasia ne manono enkanso Kasua Prison Junction 04544 580936 0544 580936 na uduru takrade so a emano 0595 203 069 ya mon kanche ma no so obi mon print ade ni ye wunyina no ani no eno so asemo ya ba mon print na kase bi ade no ane club odofo na yekope bia no ma ponto ne ayiyo no nyina club ye yekope club ye no bi entwa na club ye no unimfie du nwotwe a emfo asem koso saa na oba penfo club ye no untumi ennom ye wo mini one wo ho ne wo large one wo ho de wo hwa wo furu betumi akonteni no na wabo na wapa aduane bi edi wani gi a club ye owre ho so a club ye yenko na yenkope bi enom burukutu ya bemansuo enso ani burukutu no aponto ne ayiyo no nyina da burukutu yenkope bi medika ka cho se untumi hunu gere ana se untumi fansuo no nko a se wo de yo maame ayi emma so party no so saa de den saye no odi nsuo ya enye yie orofo de den saye no burukutu na mekanfo na ndi amount orofo ni mfie du nwotwe mfo asem koso ba pemfo ntumi enum bi Food and Drug Authority on the stamp penalty so se burukutu yetumi etono Ghana member bia 0244 620 294 0244 620 294 yenkope burukutu ni bi ebeboa yiye papa azigblibo sonkalu kago ka etogbe ahabai keke na sunsumu nyuma nyina da etogbe ahabai keke usika akọ no etogbe ahabai keke se wokọbọ wo ho ban se obi entumi enkun na nwumpofiri mu wuo na unkonya wo yire eno ma ho no etogbe ahabai keke ayefujasi akwante possible for hospital junction si ho jemawe etete ankoda na baba be fawo 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 and 0244 506032 azigblibo sonkalu kagoka
from Benin Togbe ahaban keke Lawson heba mesane bi odwa so sa na Lawson lock enu bi ewo dwa so Durema capsules Durema bitters enso ewo dwa so yentwitwa bi yemu bobi Durema bitters no ade ahim ewo Ghana memha anya asem keto akra dodo no anu omo paabo omo ton bi ho obi wo so ato bi ahye ne fridge mo twitwa ne kakra de hin na opɛ tobie na emu oye pa cholesterol nyina no enane no wanum bete eni ese onuma emu da moton ekɔ ani utumi tibidi ebema wo honam no aye kama pa orofo oba pemfo enum bi na wo wie di a obetumi Durema bitters obetwatwa bi na wabobo bi eni 40 days wa ho ofa de enya asem keto akra orofo ye pabi atopa de a na yafrɛ ewo ahoma we eso 0248619999 0248619999 Lawson beverages ono ene se menkanche sa ene anwumri ewo sa kwa no so abrewatia Ofoso bema baby asem na kwa kodrin de ma Helena de betimi aboayen. That's it. Nyame ya adomu a ochina ekwo no adoption letter no yanam kwa so yensa beka bi bai ochina ma Helena ma yebi krampo na yenya arehwemu ne ahotoso baby se yensa beka bi ntini ye bewura mu na ya hwekwan ya ye befa so ankwada sempo no enye ni mu animu ya na wo mo betimi abakra na se tetefon keke no mo de be from maame na abra no abra mo ne de nkwamo a megide ye se betimi aboa maame no ne ho atimi ato na ote he ne ntie ntimi nka na adwene ho atechema 18 years ye se je se wo hu ne ma no ansa na ne ho atimi ato no enti omo ye de ne ma no to so na ni su atata na o se mija na question bi abusa obetina ye friend is investors share ni mu krampo no o hwe picture ne saa na wasini tras o hwe saa na wasini tras na ordinance yese o de tenetene wo so saa nti ayare ho se okay omra samu for sure de yakwe de na yanko German of Enoch Nyako yenya MPP ona epre akumya no honom na ohwe ewie me program ye wa frame say wo hu ye life ho wo German of nti baby wo bia na echia no man form one no for show me de yakwe de person mekanya ne say esu tu monefo na otu akura sofo enkoda no minim sese ne te bia do nim nkoda nso be hu picture yi abonkora na bati si obi tie nso pa no nim nkora yi picture yi de o maye because edan ya omo adofo wo namfo omo nso ne nkora ne chance o maame asebe o chimu num no nofo maame ne tia waye mobo itu omo nso sebe omo nka bibi kaka no fo so ye won nkora bi a wo omo abruchire a sebe ye mfo omo magana da omo ba Ghana no mani abeka e wo kwan bi so omo nso ni party say ye wo omo abruchire eno mabu a jata meche ade o ya rehu ofosu sebi wo hwe TikTok na wo no ma bia aboa yakofa ne nwuram jata yakofa ne nwuram ye de ne ba fie ketwa sebi mpredua ya mana no fo a amani wo hu se wei na e de tete me edi me e de me hwe no ba ma obi foforo mra na nti se nipa ba ye be sey o maame no eye maame na wa fa nkola Helena no ono na ye ka ye boni de ye so me boni din sa ye se no wutie ni a o me mo ndin omwa sene dade ofia panifo se oye sanete omwa no ne nkura ne ntrase se watima ka se nkura ne ba fie tima ya aduane momudi wonso timi ko mo hode a ede be kasa biem na aka ofoso manfaje okay ukọ Holland ya ye wakuru yeku a omu ya santefo o china yebehwe ni abọ awuram e wo sa afam ho no momo ya sa akwa no so yesre wo mu a firi se edin Eden papa me de me no Helena no na man se wode enkola no gisikewu se enkola no ho mfaso no odiu a ni kunu nya doctor na ni kunu atimi afre Ghana se mamo mane ma e ho na mente ase ye 0551 0551 0548 0548 hello Oh, yeah. Let me tell you, I keep the day no bomidino, producer Michiano. What drum for me? Then they make your mom modern. Yeah, Joseph. Oh, for Yaka, my mena, but the two cinema, men and papa. 1 minute, a cramming yan. Oh, Mamma, me, yan, I can say you, or my men, I can take you about sons of when you been them.
Wow, mammy won't allow to two more. Never did them, Clamity Mo, or then I can take your nose in the phone. Let my phone and no doing your window. What about Mamma? One again. One name of the phone I went, and all you phone the Eddie. When you said why come say the balance watch it. Some of the time when you're from Mamma, they will never themselves never come. Ah. Okay, hello. Hello, po. Auntie Milia, you. Because on the man of the phone in Auntie. Ya Joso. But I was a pana, Yamma now. I know. Asem Mpe Nipa or no one so never be. And some of the channel and passing or your bar one shot and I will see. Now more Niano. If you walk to Canada, your friend now won't for no time ready. They mum so Ghana for never honor. The staying in area to famous and Mumwana and Quano. The Muntin so Mamma said I be wait here. I be wait your man of woman. You know the corner for Panko another wife. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. But I'll be winning me more micronid. Okay. A friend of Mama Samoa. If I saw. Oh. You're Tiopa. If I saw. If it to me, I will UK. Me are in a buy. Okay. Let me see the bar, me better and coin. After me, memmy, you know, Edna Como Bruni. Ako Jiska. After time, many bar me was no. Then. If you equa a war, said the mobile dear said Santipoque. When I'm doing many, a sea also. And a Ghana embassy, me man buy a crown man could be. Roberto, no man could be with Mamma named Remamino movie. Oh, yes. Me first day on my birthday, Hannah's no. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. But a feminine tank, make a sexy. Mpasasu mensia for no sound. No, okay, yenti o nanti yanko. Yo, didn't kano Ulimba sana na minimum one station the nebona basopa na mu program is no oboma baso because me say na ka was a banche no tutua mo ka because program bi say no yade a ehia na wo gidi wo me say iti bia no mebebo ama maame no nsa aka ne mama asunjia ba awade nka mo na mo nyadwuma no so for 19. No, okay, hello. Baby, I'm free with you. Voice of the country, tell me, a please, my. No, yet you. In fact, and near my question, now, I get about coming to say, and to pass any of the almost sorry, I'm for more competence to meet you. I'm more quality in Canada. Now, so I want us to be taken to what we say, baby. I don't know if we started talking. What is that? What is that? The country of the do one take a call. I'm more able to come. If you don't want to move, the damn was it. Okay, hello. Baby, I'm free with you. I'm about to let us take Papa. Panipa yentio. Thank you. Asema, I want to say. Asema ya moto. Ni about it. It is to see. Mimi maame de akwa no koma maame no e wo kodi so jankuba. Ana maame da yare. Ehi maame da yare. Ni yam to go de wona e hap na ma. Ni nje na misi yo na mo. Ni afa ni akwa maame akala ko yare. Se maame no tafi ni me sawo de. Afena ya se na. Omo si yan bo tin sa yan na. Ni ni ya kwa na se na ndu ni. Maame no tete de wa kana no ga na he. Ni maame wa ha. O tete ni ni akwa. Ìjàpẹ́lú àmọ̀tàlẹ̀ ẹ̀rọ ìgbàlú ọmọ òkè náà ń tẹ́fẹ́ ẹ̀fẹ́jẹ̀ wọ́n yìí tí ó di ẹ̀ tí wọ́n ń tẹ́fẹ́ ẹ̀fẹ́jẹ̀ àmì ẹ̀dọ́gbọ̀n òkè ni. Lẹ́nu tí wọ́n bá jọ
I'm going to go to the Messiah. Doctor, I'm going to go back. You want to make a look at it. I think that Mamma, I'm not saying you're getting the Messiah. There's a lot of work I get about one woman, the limited man, the limited papa will live here. I didn't find you one with you. A job failure is the better, but everything is about. No, okay, any Branson and ye in Wabem, Chichina Waba. Hello, Oforisuo. When you? Ofo Ashton KGG Seni East. Okay, Ashton you. Ofo Ebia Nani can be big one. Ebia Baya Reno Eba, Yama Menosono, Anna, and Colano. Everything about say, Yama Mia, since all Holland on Ebia, Fakulana Ban, Waka Colana, some mammy in the end. And Ebia Eka so no did you want Colano. Ebia Eka say, Ebia Mad of Tuncolano, Ebia Nantisai, Ebia Colano, Mamino. But said the not name my equity, and Mamma, one person of the kind of question in the Antina. Almost fair say, Mamma, Eba, and Mamma couldn't catch almost a man and man. And you did say, Diaquana Colano, since you know that's what some Mamma, that's what Holland or more in show. So I'm imagining excellence. We so Asem Mpe a bit we are saying Cordano or Helena now. And also, yes, a number of we adapt to one at the end day when a punch we are not damn pa. Hello. Baby, I'm free Udin. My free Jamasi. Penny Pie from Brobe. Okay, you too. Brobe. Okay. The American say, Mamma, no about you. Or some couldn't go back to the ground. And you see, say, Mamma will be blue and crowd Mamma or two. And Tina, what had I a and Mamma, the only name will be on my video. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free Udin. Me free sinya na kema Auntie Maggie. Yet you Auntie Maggie. Me pacho we de mo kanyina maame no wa bruchi no mes nara. Ni ba ene maame na oyare na ne ma wa bruchi ho. Enti se wo hwe na sankola no wo ne nche no wadi hu sika kakra. Omfa na ntunya ho ni ni kunu no. Na omuncho omani me hwe so de maame esie. Na ohwe nkola mfa maame na ebitu ni ni ohu ni ma no. Inti so won taye chire nko ade e wo yare no a onfa nkola no maame no hu na ne nua no ho betom. E da ma sesem ye adwuma fa nya me hira mu bebe. Amen. Hello. 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 Feed no bar. Yeah, na mamuntie TV no. Hello. Baby, I'm free from yeah. Hello, my Joe Katachi, baby, I'm free from the catch on some for Helena. I have a papa, your family. You might say. But some did the dial and the free at the some show is that I'm a fan, the na. Women I see in a more dinner, I also. Helena. Aha, Mamma, Ibia, Abua, Ama said, I said, yes, I'm going to say, and one by your man. And the something but 2 and more there, as Mutuan, I call them Papa, may I say that I'm a nothing here. Okay. I that's your hand obi freo. Your friend is saying UK. Now so yare ye ya ama ne kwan ama na ama Ghana. Enti ene won wa say enu abna wo yare ye so ne mu kwan yamfa na nko your friend is saying mental health for no bi ama yanhwe na ye so ne mu ade ne ba ha say no ene wanwa and ono de o say your friend is saying Auntie Helena o claim me enkola ne ho benefits. Oh yes. Me ya we pa. Ono na asem wa se ono wo ba Ghana no o yare ko pese o ba Ghana so yes no. I just say ya hwe na ma ne ho ato nansa.
enti we say de na buy na de nti yamfa na kɔ mental health for no amo mo anhwɛ no ekwan bi so ne afiti yen de ne buy ye ne ye de na ba 18 good years enkwada ne ntimi fa telephone kula ese ne ya maame kasa pen ya twelete doctor wo hwɛ maame ya twelete se kosi se maame ne behu ne manya ade ana adwene besa atokwan mu da na till now maame no ese ye wo se wo claim benefit bi wo ne ho nti no ye hwɛ enti badwafo kan chanti Helena se se yafrefo no dictate ma bibi bade a ye betu ye hofo se nkola ne wo no ho a ye betu ye hofo tietietia empani obi kan che se empani kasa na maka che no ye betu ye hofo se nkola ne wo no ho no odi hu sika ene oba duru ba bi oba Ghana kora no a badunu hu ne kora no agya hokɔ a ye betu ye hofo tietietia ena obi nso sese bia letter na odi aba no adoption letter no kora bia ebetimi aba so ono ana akobo ono ana aba ye duru embassy wa ye asem we anya trasa o hu hia ye wo sa asem we se mu ntini ye behwe na ye de asi ase okay atiefo nyina nka makoma ntuom yem ye the good results beba sa asem we ho anya asem ketwa ye nti wa brotia Ofoso be mama yenchia maadwoa one day 24/7 oda ye television ye ehwo anase ye dwumadi ahodo ne ho ntinema ma ye na se papa ye rade nkoso anka ho na omo ho ban enfa my Crystal Bean so wabetom oba na na yabo wa amantokwa adwuma ye chia mu nyina ma Sofia ne diaspora group ne nyina ye gide ye samba boya ma asem we say ye timenya good results within be 1 week ye mu na ye timi akoye nim na momo wa asem wo ha wo amane kwada na bi eda so person ne Asem Mpe Nipa fo edwetwe ho komo na yetimi pe anopmesi bread ma wa ye ma no 0243 58 another 5878 0243 5878 and 0552 095593 0552 095593 opeso ba se no ye kira kwan wa sentimental kropon kumasimo bro no ye friend suame magazine ho na nom hotel na se chef filling station no ye ne no ene chef so ba bibia bekoye ama won so how no yetimi ape anopmesi bread amofo so be ma ye nche ye tiefo nyina engineer Kedu wotie ne manajo why okay master no manajo ne je wa akode jo mewie okay ye ko na akwani asaso obi biada wo boaye na nebna Asem Mpe Nipa yetumi dia ba na wie no ebeda ase papa Osei Aboagye me ma pamfo yakra mo ye ko long time